na mesima kwa kobisa na sema me kwa kobisa na memfa ntu mitirim na memfa meni hwade ti maame ye enwanom yensa ma ti e honom a na maame etu ye fo se Akoma FM 87.9 Kumasi ti enhwe hu ye okrum ho a na brema na yike na ba ho no abeka chem sentin de maame kebia ma minti na oyo trofo to ke kan sem beble chile me ka de o kan ye ne bi chire me sem bebre no first day no me pon school ba fi na ka chem se me nkota ade embele ti me kota ade embele no ka chem se me nko ni nwa na efe no mall ni dem nko ni top embele no fa nko edwumi nti na ma me papa ni ho me nwanum ni na nso Akoma FM 87.9 Kumasi me die first day no for some no name die nti moje tumpan so me ko adware wie na me ko adware wie me siesie me ho na ma me ni ho dada na okwa abili wa mbefie anapa nti anapa na oba ma nti me anka nchen ana sema me nka nchiro obi a me nyum na sema ka chiro obi a onhwe me na msiyo nti na nini na shem tilim na ma di na 20 de bia ofo so me sema me nka nchiro obi a nti o ya ma de na ya me ya na me so me ka che ma me a saada na ma bia ma no o betna ma me ho sa o nko Akoma FM 87.9 Kumasi na ka chira na msiyo nti me nka nchiro obi nti na me kula me nim sema me nyam na ma me ka che me se me mbla hospital na me mfa mbesi me nwanom ne nketwa ne ma ne ma no nti me nya na o hwe honom na ma me sha ase mu se ma fanyi sen for 2 months twaso nti o ka chila me na me si nti no o se me mbo be ma ndi na be ma ne hwe me na me suro mpapa nti mpapa pie ye no ana mbo ndi chila be ma no be ma ndi chira ma me mbo ndi chira na ma mpapa ka chira se Akoma FM asema o kan se mo 87.9 yike mba fie ho na sa yike o abro na o pese obo ebusin nti me nwa ba na odi mechi no nim bibia ekoso na me ni yike ni die na no wenim chire me adi nti na ma ne hu yi fa asha se na opa mi na me ne ka itirumu asem na o si na me se bla yike se ma me nka chira nti saada na me ka chira mi nwa ana bla yike no esha asie se oni mi nwa na bom on pesa onu so be ka che ma me tebu am timi ka che se on boso na mi timi nka ase na mi nwa na ya 87.9 Kumasi on kada ana ye ni na sa ordinance ahihye mi nwa na se Jesus Christ mi nwa no ye virgin 12 years ordinance ahihye na se ama na se kwan na bie twaso meba ntino me na fofo so a me form no so a one mienu ada eyinyin sen amom ntino mi hu sa din na ka chem sent ne yele na wontin test bi eni no ho ne da on ti test enya ade open wasi ne yira ya dan enya ade obekumi nko obekumi anko okumi ahase ne de dada enya afi ani sa aba na obeye na adu so obekumi de bia ma meka oya wasama na mi nsumi cheche na mi so amko ka che break na ka che mi se an ma mi fishi ono de obehwe mi na me ma memu no ayo ma adwen sent no onu nko aye mfum so we do mu yi eguru so joka sa chile mi ana nile ba odi me call corona efe ni aya so ana nile ba obebu mi no omuni na ni fie sa mi ni mpo se ni nwa ba na afre na ile ne so obebu mi ni ile ne ba bu mi ana na ntimi nyam ho hwe na wonye manso Akoma FM 87.9 no ba no krokro na ile ne no odi ni fie chilo na miti wonum na ata sport na so me ho hwe na me sititim ne wonya foma na mo he corona ma me wo so obabu wo na yire ne ba hwe wo no obetwe na yire ne kwan na oja wo ho me hwe bi twaso ana ye ba anya foma nti ma meduane na me din se metimi di na me ma meduane na me diye
me na mo so ma me de aduro begum se de yi keka kire wo no to aso ena be ma na sister ka che me se ye na me kwa kwatinimu ne ma me ho na me kɔ no ho o ma me aduane a me ni minua no mba ni ndi se minua no mba na ndi a che se ma me de aduro egu ana ma o mo ka che na me se ma me nsu bisa me side ntina me ndi aduane no so se me na me ka chele o se me nka che nse me pe fufu yanko ti ma me fufu no me ndi sister na o ka no o ka se me na me de aduane ma no ndo di aduane no ahwe anye na me hu se ntura na ntwato ma me so to aso Jehona bema no ades chinye na kom de me no fita no pe de ho de me ndidi tina mi yem ya na mka che bema nse we ka se de bia e do na dua me ope enti no wanti atiem mi tiem ba man tiem bebre wotiem ba wanti em bebre so so de nsakata wa no de nsakata wa no wujidi ahaya penukro because one kanokra no ankyere ye ne ye behwehwem ehu nokra no enti kanokra bi a wo ho bi akyere ye nokra na meka nko wa ha meka wadi sumye kata wano ana wadi nensa na kata wa 87.9 Kumasi one wo da mpredodo wo sense anda no baako ono da baako nti ono wo da wiye no a emoje etu wo no edien na oyeye eboa wo ono nim de wie no pie we hu se moje etu baba na moje ni bi ogu mauli empa no so ti mawuli empa no so na modaye na mawuli wan no ni ho one mawuli etoso ensia se ye ne nam baba no kopim se de ba ne nyina bewie na baba ne ba emu asam no eye bebre enu nti adawroma eye na wabomodin a na wahwe ho so eye na mum awie de meka kire wo ne se obia e wo ne mre se de nyame esi ahyehye no wobo ade no ankasa ebimre ebidia beso no pa ebidia ya wia ebidia ya nwumre ebidia ya nadwo enu nti se wote se wunua bi mraso a eya ene ne nsirimom eya ene ne ngurumom eya ene no enje moni emom na unso de ebeso empre wo ho se menua na meni no fiti ambrabo ase na wone de no na bi to bu ase obia wone bre se wo pre wo ho a wanhwa na wakwa akotuma mpamrika ewieye no ubenu ho twen nyame na nyame no ankasa edede fata wo emrepemu no wode ebema na se nyame mreso a de woye bia efe se nyame mreso a de woye bia emawa twen nyame na wonso wobre ebeso awie de mede eja wo eno no na wobehwe bi Akoma mu nsem ane ewo onua TV ye de atum eni da ho se yenua pani TV3 no enu nti wohwe bi onua TV ena fewrabi 1 TV wobehwe Akoma mu nsem dwumade yi bi nso ewo Facebook Akoma 87.9 bomode anema ye more stars Facebook ena YouTube no ye Akoma 879 ti mo amohwe ye wo YouTube no bomode na subscribe yen page no mia bell no adoma no so enti ebreso a you will get notified na won so wa share links no e de ama foforo na wo mo so etimi ahwe no ma share bi fans of Akoma mu nsem adawro ma mo share ma ye Maa Akos great family mo share ma ye fans of Akoma mu nsem platform no eno so ho charity foundation mo share e wo ho ma ye meniaba abenaje happy home eno so mo nkoso na mo share wo ho emfa emaye Niki Pizza Fan Club da ho mo share ma ye na Akoma Golden Ladies Ma Joyce ye penny diaso eno so mo momodiana na mo share e wo ho emfa ma ye Adopa Information Center kotwa fatia hey we be in Big Love Radio e was Spain Wataibo Radio Modern Ghana ewo USA OPD Radio GH eno ewo UK Free FM 97.5 Tachiman manager dache hinima wonuma biemu ewo pa ya enye asam ketwa na
nyina asopa online radio asafopoku sika make say France so omabiem atomic digital satellite water the 4 junction atomic nso ebiemo de emo de papiwak natural ya wo the 3p garlic meshaba and afa grofa mojedro wonom na awia waso yasene ewo yen first story no yankwa ne no channel so 87.9 say yegusuwa enra ye story no yegusu ye nyamfa nkwa wie ye se de etie bia no ye de hu muaye ebebremo yegusu ye hunu ba bia abrantie no ohye ai nti de besie bia nso ye bema mo ehunu yakọ na mene meru abatuntum se wiei enkodi enkomo Mavis memu ha wiei na ma me na pom te sen pacha nyamiando me free hin na ba ye pacha mi free Cape Coast ofro ogwa pacha ene di ogwafo wo kroma na meboa mu wo krom pa nti ogwafo menuanum ogwafo momomode ana te se mo fanto we na ye ntie de bekoso na ye hunu kwane a ye befa so a ye beboa ye nuaba Mavis akwan da ho fatu mamien pacha yo de ne menam ne se minimi kru na na ti wosunyane ya wo mamiensa ma edwuma bia mayebi edwuma bia tira ya ne boboso te se metini na wo pai kageti ya de boni na asumi enti ma edwuma de pia water maton bi kaya yo maton bi waton kaya yo zo aka maswani ma choba ni nyina meye na migusu ameye na no be ma na amene nete no ashase ne de obre ne ho ase bi se onibi ntime so metena ase se onibi na makoka ne ho nti enye hwe ye nyina ye bobla ne bom nti onema be me o ye carpenter ni o ma na akoye adwuma ba akona waba o ma akoye adwuma ba akona waba akoye adwuma ne ba nso a obisa ne se ska o se edwumawura no wa maniska obekọ obedi be se 1 month kura be friend say oh ra dem kura ye o se bomodi ane show mo na me ba o ma 1 cedi mpo adan ya wo se opese obobo ska ne ska ne be print o ba ye media ya ade menso eja yenso ye pesi esi dan nti o kan na mate ase ama no oba na bisa na wo se oba na edwumawura ne se woni kan na oba obesendi ska na ama no nti eja de bia sa na o ye nti menso me ma me mo e wo kokofu asinfosu ti o ma afibia na mekoho na me no ma kobra nti me ba afibia me ba o mbe ma me kakra nti me ba na me de abeto cement sa nti ono so koba ene sika no me jire no so etimato cement kakra sa na ne ye nti ye kakra kakra yetime sidan ye simiensa ti me Akoma FM ene ye de ba akoma ka che me wo na ye de mu 87.9 Kumasi me ni nyina so ye nyina ye ya ade bom etre de onfi kra wonye hwe mi chibo float ton me yese ni nyina nkra ni so nti me ton a engina ne ska na sen ahye ti me ya na me san kom ma won ma sen akwa akwaje saa ti eche am se be ma de wuye de ma mi ska na me fa ye adwuma sa me ma me mo kro mbebre pacho de gideon usu dodo na afre ne yawo pachane me mo mbebre omobre nso a yenso ye ho be kire nti bomode na ma miske emu edu kakra mfanye adwuma wo ka obeka se you nso wanye na me story na me say na de me ko pa adwuma me kwere na mkonya we me nim bread bo kakra ti mkonya we kempe me ne ma me ne ko ye adwuma me ne ma me ne ye adwuma kama one day say me pon adwuma na me kuro nso ko ma me no na akodidi ma me na tem ati me kwa na fe de ma me na se de oni me ye no oni me nya biem bisa na ma na adai asa na nsan de wonti woni ma me kwa wose wonim se ukunu ukwa na ono so aba ha no me se na obekeka nse me nya cham oh ma we de empower chow o kampenam din ko todwagu fom ti me kwa me ko bisa me kuro nsa adai a wose an adwuma na ma me ne me yama na otua me kan nti a me nya bito aduan din ti me ndu Akoma FM 87.9 Kumasi na bra me no tia ma yeboni bi etia makase tia wa na wo kwa adwuma wo mba ntem wo be sori ahoma che 5 wo konso a wo be ba 6
na no hwan na enye aduane na me se owura wa wo twe kwa wo makoma sisi asa metena fie me gya adwuma no kura sa me nkora adwuma metena fie sika be na no be aduane no ama nkora no kura nya biedi ama me nya sa asa me kwa adwuma sa me mpon fo krok de a ene o ma me nsi adwuma mu obi ti me kwa me kopa ma me chama me se wo de da bia wo pa cha we na de kofie me kama num sem bia na eja me fa mbag na mba fie ya yi wadi wa yi medi na mba fie me baaye no no nsu ni ho nam wapie na mse be ma oba ya na mse be ma ene wonhu ade a wo mama mi apam me nti se ade na ebedi ofia o se no de anyam na asem na ofa na taregu no kon no opie koy to opie koy na mse hwe ade chem kwa hwe adwuma foforo me koy na mkonya atroba ene no de masa asem no troba de se enipa bebre ba ho nti enipa bebre ne san emema nti onti ase no de enye kura ma ne nkapa no kura ye chen sa troba na me koye no nti waya nso hu ba bi nso ame ye adwuma no nso no aba ho nti one day bi ahomache ma me sorry 3:30 o na ma tutosu ma kwa adwuma mu because adwuma no se me ana me ye nkwan na ma ye akwapim se ade be chia ma me ba beton me aso na me kefufu no nti se wadi machia ko hu ba bi ame ye nti ade chie bo be sisi na nipa be ho no bebre no ena oba ye dede o se di an ye de oye ye no ho kire me ma oba ya ma mi a wafa me yire adwuma me yire opese oba hyawo nti na so oba ye choba adwuma 224 na ye adwuma we se nti me yire nya bie wasi 224 na eden na ye choba adwuma wasi 224 na eden na ye choba adwuma ma boko de what mo sanse bibia boko de ma fele me yesa no ma fele no ma pe bibia tete 87.9 nti oyesa na 224 na ye choba adwuma na ye choba adwuma sa na Gideon ayi owusuka kan nti ko fie maame no oye basasa nti ade chana pa me ko adwuma mo maame na yedi ma na ede asema wo se na wura fidi anu a wukunu obeya wa me se enye hwe maame so fa che me wan nti eja me pa che wa me de bia me pa che ni yesan ye adwuma ni yesan nti me dru fie ene that day ne de ade se okobọ me server utimi bo mama server mono ni nyina momo ai kon ashawe ni ba no akoba ashawe na bo akoba ashawe na ba ko ye adwuma ba mpa chwane wo ye dan obode rom kon timi di tisi abonten enye se wogina fa ko no okọ no oba ashawe ni opesa wo ya ashawe nti so be choba adwuma se utie choba fatao na msi ai me de sebio toilet kra me ton na se be ya mame a me mfere meton wo ya show ye tutu ni ba ma esa de chi a me ntimi mpie ti me sori a ma chinti ebo be 2-3 na area mo ye din na me di me kama sa be shede sana na me ono so de ombre yo afi wo yes wo tu afifi o be 6 months on be fi obebe fi a age se be 10, 11, 12 muho. Oba nso obetutu puno no. Ne wawrem. Oba nan. Obetutu gate no. Waye carpenter ni nto tutu gate na wawrem. Owrem no oba na same kwa na meda ho a ne wapie ko. Onya puno no. Ade asasa by this time no onya puno no ne wapie ko. Waye sa to aso be 2 weeks. Esa mintimi nda biem. No ma sorry na metewa because me hyehyɛ me. Waye sa 2 weeks. Bibisa ne say bi ntina wo yesa o so no de mama information bi ama nso mama bisa ne question nkura 3 no nso otimi besesa nkura no na ode omko kitikiti na omno kura ode ne kobi o say sisi ampo de wanya 4 years but that time nkura be 2 years no oye no afa no na ode ne ko nti me ya na me kika cha manfo sa ade na me kunu de ye me no mama bi wo honom me mpe kura me de me ba ne mpo de onfa kitikiti ne mpo e mama okacha ma me so ono opesa me mani beka na metene fie nti na oye mesa na nti se me ntimi a me nsore nko efie na ne si ya no 3 bedrooms no me nsore nko am se sa nti se opesa me kwade na se se ode me koma me busuafo because me obaje me fie busuafo nsem nti se ode me ko ni kwa se otena na me ye me sa de wodi ye me na akacha me se me nsore nko sesen nti afa de ewie eche no one me eku a obodua insuo ta so unam na so bi chaw kwensi kura se fato aduane dia insuo ta agrada nkun
se wonnam na se wonnim na se oju obi 50 pesos kra nsu aso mesi ko obobo esa na mempesa mete because sa na ma no misuro pa me ma me wo me tomato dis me abusu afo obi anim sa de ne ye nti misuro ti a mempesa mete nsu bi da ya se o no 87.9 Kumasi okokutum nsu ne ye ko ho nyina omo ye koto omo no kire ye se ye mfa mpaboa nko nsu nim ye mfa sebe hu ye tutum su nko nsu nim me kru kotena no mu odi di nsu ne mpoa se me onye me bibi se wa ye dan minti mi huma chidi wona be ma na se to me hunu di antia be ma no yesa mesisi ma adwuma menya ne hwe se me kunu be gina no obetima ka se ma ne bonde a minim menya ne hwe bi wan ka ma ne boni anga tama woni bi woni hwe no na ese nka me gya no okra nam kom ba bi ba me hu se wa wale ma wieti menya ne hwe otimi kwakutu nsuo nim no wa kasa etie nsuo no no wode ne nampa boati etie nsuo no nsuo ya fa mpaboa nkomu no wode silver tuntum no otwa ne mpo ede ekonu nsuo nim se me still na one day bi epia no ma ne ka chan se me wankumi ne se obebo medam am se hey enti ade wo utima enti ma wo yesa ade na nu nie me ka se yankopɔ ani bo yan se asem na waka no wa na beba wo so me menye wo bone nti adwene bi abadwene bia no beba so ensu oda wo ye baatan na me mbetna menye na hwe me mfom na da nti saa de na wadwena fa me ho no ensu na nkasa wo be me na ba wo so me ka saa de ani ebo eni afa kura no eni kesi nsu ota no wodem nyankopon ma agrada ntisi milimevi so nyankopon ma mevi sinyese de bia wo yesa de bia wo yesa na mse saa de we ya be me ye de me ampomenti ase because say we started no monsan so pii pa won no monsan but no monsan de no monsan ashase no monsan de afed won no monsan pa ti nyamo ye bia emfa kwemba sabasa sam say na bra de we ya wo ye de me amenti ase se ma yo boni bi krampo no ansa wo ka kire me na megyae saa de na me ye ne ye na saa me nya biem nti sisi ade wo ye de me hu ne wo pa kire ti one day bi awia me freduma ba ya de sekan ene wankumi a wo nku akokoba ti na me ba ketwa no de otoso mi no na na wapon school no wo me ncha akrai kekem wo twen sekan no akra ketwa nanim menina na she dem no mapon adwuma ba fie pepe pa makran so apon school aba be wura ho sekan no mi mie prono ma no me se mi mie bia ye prono na chi ensu ato nsu ya so so si onyo otwigu ye so wodem ho ye mie prono no nti yankopon so ade obe na boys bi ye adwuma ho ti me kekem na me ba no so kekem sa no mo baaye no mbe bra na adai na de no mbe Jessica no tunzo mbe Jessica mi dwane mi hwe mi dwane ko because me got na baby ma de signs mi be nyina na metete sister bi su ti fie friend lady anti me friend bi san say mi kunu wo hwa na se wapie no so wapie wo tuni bike wapie ko wa na mbe dwale na me first time share dem na me lock up no 87.9 mi ye dwane wi a me mani didia na me hu se wasen aba oba enso ma mie prono oba ye dede sa se de oye na o sa be ye ya na wo se man ku kre na me ku obi a ofia ha na oye sa na o san koye ti da no manda meti wo se ya na ade kyen na me sore na me ko adwuma na o sa de dede ne toa me ho choba adwuma mu na ma me ne se afa de ye ontimi biem ntima me nsi wo biem am se ahanso biem enti megyae matena fie saa de a me nkwadwuma bia biem nti me wo fridge nti me ton pure water Akoma FM me ton pure water no so a pure water ni sika yesen enkura miensa pure water sika yesen enu ani edididi nkakra na yankopon ya adum na okra me se wo koye adwuma otema na me so koye adwuma otema de a eni esi ayo nso ye ben pore no nti edan we me pesenka sisi a so ma me nye choba adwuma enka ye nye ba akono polytechnic okay ye ben ho pa nti ye nye ye ba akoni wi a
na afi de no so ama ha na ka me de aye adwuma ne ya da kese ni ko hall na kese pa okay e no no ati ase so you nti wo ye wie na de chia na okoye nti wana boy bi so buy so opedan no o ye school ni ayaka school for me no bi no buy so opedan no nti o buy so opedan na me de me friend no na mka chance o menye obi obaje dan no no see you at no no onya mai na me say na ni o mani eske o so da bi admiral na say ono onche scan nketenkete ma no di scan bebo mama no na me see you mate nti me ka say we na me gi scan no 16.8 na me de me 20 cedi man nti na scan nyina 17 million na ekita me ma manyi so 1 cedi mpo 1 month na bra ne buy na me di scan man say ai obaye na mdiska na man se owura sika na se medan na sem na meka ne sika ni nie onu a okono wa oja muska wenya ye hwe e no ko yen so wan send muska but what the dine so ma han no so no wante so manyi so wan sidi mpo na msisika ni nie nti adwuma na me mpese me ye ni nti e na ama ye ni bio maton pe ota sa amu aba o nti sika ni nie nti me pese adwuma na me de sha ase na o se okay o de me fa nto wansa na oje okodi sen wo ho 1 month okay. 1 month pepepe okay nti oje iska no bi de nim say de be chia me aka ho asem ade chin wansi fie ade chin bi mu wansi ho na me friend fun na wakate me friend fun na wakate me be se 4 days no ane boto ne yem na obaye obaye say na be ma obi aka asem a bi nim say de be chia me adwuna asem hu ye ne hu de ebe ya o so do wan wi mu ama o say okone papa ho so papa what here ya what tai ko ya enti adenti na me fro o mfa na nka nyem so ebie mpo a popi o hia de bi senti me pesa me yema na me wi a me be fi adenti na wonka o se no de atwam ina am so okay wa ba sika na ye ne den wo de ye kakra sika na me de ato me phone so na me se na me ni fie enti me de ato me phone so enti no why sa eko tourist na me ba boy ne de ne afika kakra na mka mbisa nso ni papa code number o se ane na mse ommo on check ma me hwa ade se skada so ana ye check ma 1 cedi mpo na so na mse hey what the 4 days na kodi 1 cedi kula na so na mebo okono oba fi na odi scan man na opie wa man okono se ja muska kula wanye hwe wanye hwe anti mi da gide obu mi kwase ase na de boni be kwam de mi kuye nti obesa otiti mi sei teja o no odwale ndi obae na mi se raya na de me pese adwuma no me pese wankasa wo kasa na de wa koja me na bia ye nto esame nto we ko me na mi chibo fruit na me nyina ne eto na de nkwa ni nti adwuma ni nti mi ngina ma me nti ye nkoja na nkoto sa ne ma no o se hwe sika be ho asem na wo ka me de sika bia ni ho na mi se sika bia ni ho ukoye djuma no afese bia me fia me so me dia me de ma so afese bia me sese bia ni fia ndem bu fui ontia no so ni bu fui no o kasa sa nti otisi kwanso no kwenti obae na msa chance se ablante scan de menti ase fe scan bla o se sika bia ni ho sika bia ni won ma menene ka ho asem sika bia nti no ma men ka sika bia ho asem ne scan no wo de abakon homa ma de ba kon ma na be e wo fie be mu e fie ha anase fie foforo e na de ba kon ma wan kaza wo ya kon ma sen bibisa wo tse fie wo ma kon ma sen anti me so ra pa me tutu si di man kra no m di kosu enkra tse se yi me ba sami a ono wanya 13 years e ko maniska tusi di ma ade sa me sa mani bi kan ho tusi di na ono di ko school di so no na kete no so wa ma na wan si di ono so ade sa mani bi kan ho kete ni mpo di ono di kra ono di hye nti akoma na wo di abono ehefa na ade bofa e menti ase kirekirem oso ni mini kirekirem bia ena no so fa na tare se wa fa ba akwa hya ase na ode ba akwa gusu nti okọ ne papa ne fie nti satam obodua wo yese na me frɛ me nana se nana be me amene ti die se die niam wa start wa ye die ma dwene ho amenti ase nti agese mo ba na mo bebisa na de kwa me dia ye nti a wo yesa nti mo die mo bra na mo bebisa no
na maame so ono de ono oba sisi a ofre no krampa onfa efi se me start kan sam che no maame so ofre na onfa ampa so we delete maame number ne papa number nyina free ne phone so nti on de oba onhu de oba nti me na namra na me na bae 1 week me na bedi wensi fie hoda ma many place am new wensi fie hoda 1 week enti de 1 week pepepe na me na say be me ya mba no we ba be kan se mi oma eni aka asem no enti me de me ko am se na okwo na de me ti hu na nya kitinkiti o me okwo de na me so me di wachi o na ne oba na so san be twese kan na se me nya patafo na so de bekumi a na me ye ne dai o se wa wale no na me se ma wale na no ncha se moto ne ma mo se onya me dai on fa me se ma nton ma no nti me de me ntina ma ni nkume nti me de me ko nti sada ne ye sa na me hu ne kan no na oba afie ho sata na ma bobo me niema kakra oba ai na wo kwan fa wa hyehyɛ wo niema no me so memfi no na mna na se na so wo ba ya wa hu me na se me ba ya mpo me nhwe ho na Mavis na me de mani hwe no na se ene me ba se asana Mavis ka chem ne dɔɔso ntimi so me bebisa wo nso wa no asɛm me ba ya so wonsi hada na se Mavis me mabɔ ne dua me mo ne dua o me mo ne dua me de asɛm na me kan efi se wo mpena me akasa me tuo me mfa me sika bia ma ne so mfa ntɔ ade we da na so de bia be hu Mavis na de fo flush no de bia be hu Mavis na de fo flush no entika shadi ana bo adeja nante sa o si on hwe me on ma mi ska onya me hwe na store na so me so a menjene menya hwe obebe fie no na medidi ada se yedum light kura na ma so wireless ma san to wireless nti na ma so wireless na isem de jiji mani nti ono woni hu ne nti a oye me sa na store na me so mi guso a me yesa na me se na blant na wo se wo yesa na me medunu hu phone na wu me se aduma no kura de me nti me nye evisa me wo man na marketing kitu me ti wo mpo wo show mo na me wu a wo be show mo nti se aduma de mpa cha me nye nti enya wa adwen se wo betete me na me ma dwendwene wo hu akwa wu agya nkola no me ka sa na what is so muade no ka se mbia so a wayi a no na me se bla na sem we am kan we do atem na se we de jawasem be ma betena se se aduane ne hia me mumie mu nyina mo ye ne ma enti si akwan be ne be fa so na me de mimi ye wadanse ne omimi modua na misika nso nkwa abusumfie nkwadane dua oye wadanse adua de obebo bandi sika na ne ma enti o se ye wadanse for de ombo dua bo musika na ne dua enti mi na ne dua asam o ka che me na se we ye wadanse ni na me kra me mata disini kra me fi obi amodua da na ye wadanse for mo de bia mo de bible ni nam kansem chairman for no e na wo ti mi yese na ne me na se ne ye nko ye hu afo mpen for no ye kwadu ho no ma papa no so enya sem papa bia anka se Gideon de na nse ne life bia sesa enti no mi nya botre na se minya abotre na se wo mutimi hia na o mka se na se da me na wa be dia 1 week o nti ono wontimi nsa nche wa ha biem ti se sa na wo ka dia ene ye ko ni ye sorry ade chiye obi ansi wo na me se na ye nko na me na ye fire bag ene ye ko ye ko ma me ho Cape Coast ye ko du Cape Coast minim se bia ban shada mfa ne ma ne makakra bi na mfa nti be ma de Saudo yere na se bibisi am se bia obeba wansi ho 1 month 2 months ma etwem Akoma FM 7 months na mse ma be ma we nani able enti moma miska me kotone nsa me de akoma no me kotone nsa me de mani wi am ni hwie bia akwa de nkura no kwa na wugya omo ma me gya omo ho panini nko na wo mi kunu ne nchen panini de ono ye be ma ntimi gya no ho me ma se na asembe na wo kan na me se mani able me se aduma ne me ye bi wansi ho se bi mpo a me makura o nti no se me re ni hu hia me nkora na de se me ko hwe nkora no wansi woda na me se ma me ma miska ono ko so ma me na me se o mi akasa me be iska wo na me fan lolo fe na me first ka kan me du kuma se na me friend papa se papa
me kunu na me nete ade a wo ye ni oso me kan wo se wawale me nso ade a wo ye no so nye oba be ma wawale oba o ye so ye na ade nti menti ase nti mi de mi ko ja no mpapa se ono so wanti ase ma mi ko ja wale fi se ma wo miensa na sa no me sa de nkura na sa akọ wale be ma fra na nam se da eti me sa ono nkume wo bo mi dua wo twe se kan nyina me ka kire mo ti me ta o ma ni nkume wawara wa shoka wa sister na ho newu eti me ka wane enti me nya me hwe obi a wo 10 ya ye ni wedding enti da de all kan dem na onya adwen ono so se ne me so me yare na me se a wo yale a tubofo no ni machi mi ankasa me de nsa na ekọ me duk ma se na ofre me bla na me bla o se me bla ne me nko yekodu aba ma ne se nsa na de da onye ada ya mabusu apani nka ho ana me se mabusu apani mabusu apani kra de onka ho bi be ma wonsanie bla wo ya dansini so wo di akontase kan wo se ane enne wo di akontase kan kwa de wo ya dansini enti nsa na nam de ato no mo no ne ka wanso nie be se yanko 87.9 Kumasi e hwa no flem papa aso onu ama maybe square so on fan san na mpasen waka kire me na be ma wo ne obaate na wo sori a wonim se open de ntan wo twene so sika na wo blu ni nua be so okuna na ene e hwa no kate no ibu afu na ofa na talegu ni kon na ene o kasa ko na o kasa ba na ka kire me bra se o me enko na nso me fa me niema kakra na me de koy me koy a ye kodru ya pe na ofre ai wo why wa adwen se nkura na odo mo koy no so onim se omo papa ni na se mehwom de na sa for mo bla anya sa de a menyi me once the crown fa na me se sa 87.9 enu ntina ye ba ye nti wonya wa adwen po se wo be fi nkola no ampani ampa so ye koy Easter ya ye di se ye be di Easter we kan 2 years omo once the mpoda nti a kire mi ana me frɛ a me pese me hu se de o ho ne ho te sen ahyase ni po me frɛ o pese o de phone be ma akora no nti a kire ya afa de o se wonya nka me nsan bra ne sisi ade ono awo ma no ono afrɛ ne nkora ne ho te sen afa ya acha no afa no ono start so se ono so frɛ a me se me so sa afrɛ we me so me nye so nti wo ko edi science ana o bai so pen na ade nti o se frɛ oh me de sa no ko be 1 year na mu o hu se de achewie no be 1 year mu no na afa no o sha asese obeyesa de ma reho kra ne se akra ne de otosu mienu no onim ne number onitim ada na o so yare na o fa me phone no afre no da me yare o se age o se o se me yare na ya age phone no da age so na esu o se ne ya me ne ya oh na ya ne age na o ma je so da ye hu abehwemo ate yanko ye hu abehwemo Akoma I'm say hey mo fa me phone ma me ye hu abehwemo ye hu obeto na ma efri so de ablama na mo fa me phone bla me ne nemlemu na ma ntobiem mo fa me phone ma me so si ye hu abehwemo a ye hu na ogusu a o hye mo pa me aminim da bia me bomba se ye hu a won hye mo ma me se na be ye obehum no obefere nti mo fa me phone ma me so si ye hu abehwemo a na ma me no wasesen wa sori na pa ma moduane ni enu ntina ye me oya na wo se wo yale na na ya ketekete no se da ma de ono wonte sa ono sori anapa wantwitwu si a o ma waduane ni enti agenso sisi ana sori na osu se ne yeme ne ya ayo ene emu de mo ma ba me bom pa ama mo yewu abehwem o na me je me phone she sa ne yedi wom eko 2 years ne 20 pesos kra on fa man kra no na me se be ma de adwen de me hu se sisi ana apeso sisi me enti chedan no de fa me de ma me o ka kire me se meja na ware dan me de asum no ai wase de me de dan na sum no ma me de dan na sum no o se de bi o kan ye no o se meja na ware a na so ma sorry fie ho de a ene me de dan na sum no ma ya hu se mo ma se me de asum ma se me de ya hu se mpa o me de asum no na se ya onu ne jami a ke be ka se onsum me enti me so me de asum no na bra wo de wode nsa no e ba ye no mo kwai woni na busuafo mpo e ba se bia omo ba be se bia o de atwan na nkoyie enti san bra da bi da ne busuani bia nsiwo
me a machi bia me sorry say me kwa kwhwe me ba no wo friend sister o Cape Coast momo sorry a mo si Mavis wo ye dey bla be hwe se wo betete me wa sorry a machi ba betete me wadu ha no say about 7 no wadu ha nti wo betete me ne sister no so sorry ko me ma me ho no ma o ka chen say I want me warning say me kunu no ne bla ne say me sorry am betete no na say ya wo frefro say wonya ka be say be wo bone sister so ma ne sister say wunu ya be ma no say me bete no no asa frɛ say me samra pacha da bi me mbo na mane suani bia so frɛ o bia frɛ me adan ma ye hunu because ɛyɛ me wanwa kakra say abusua obɛware wo no abusua nta kire ɛne ɛbɛware wo na ware a oba nyina me obɛware me one ne sister ena ne sister no eba ena ne papa nua pa oni na di papa na chi na papa ne de ma anka metene so ana masore na papa na wu eno na ya me ya papa ne de emre bi kwa odi nkwa se me kwa ka kire no papa ne twa na sum wo manim o twa na sum wo me amanim ma me hu se wabɔ no hello Gideon hello Gideon. Hello? Me pacha mo hwe Gideon line ma me na me. Hello? Akoma FM 87.9 Kumasi. Hello? 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 Dabi Gideon kasa ojina so but on kasa enti muni ni nkomo ye ema ye na. Hello Gideon. Hello? Hello? Dabi me pacho. Monsan en friend BM emamena me nti Gideon nka. Eti de na me bisa o maame ti ase. Patrane. O maame ti ase. Patrane. O papa ti ase. Aden na wo mu ama maware na se bie na ne papa nuane ni sisters nti abusuafo me yensa pe ne ba aware na se die ntia de ntia te sa ne se omo so omo ye hu adansefo enti Gideon kobo adwaman de a wa anwale wo ye hu asummu na se wo free mu ko wale won chen de a Martin. Hello mama. Gideon apom te say you are me yo na mo so nyame adom me ho ye pa Gideon na wo mai uti wa monka mu ofompa mu kasa no agi ne na ya na agi ne na ya o mo te say you are mo bia ho ye na woni amudi nkwamo tata mi no amudi nkwamo pa okay na adi de si ye ewo woni Mavis entemu a ema no awarija ye baaye ubetumi a kire me wo side mama mi ko mani adi pa mi hwe mo TV ni so ayo ti ma ti mo kan ni mani adi ho pa ayo wani adi ho ani mi yentie em se tiwa na me wo ho hello mama pa to ti ni mi ti o pa Gideon kasa tiwa na ye wo na tiwa na kaka na oba we na mbe ware no me yire no onim tiwa hada ni bae mama nyankopɔ animu ni oba na bag na na sen no na de bae na me ko fa ni kuma tin na busuafo se me fa no mla sunan na se me de no ba sunan a na me hwe na se duru se oba tina ma ba be ye ho ade na to tina so na wata aba na ti na we na ni no we sunan ya wo akola be ma as it say 14 years and the 24th August 2018 and a car bo akola no I was special warfare. Car bo akola no you could gi 1 year. It is happening na ya na ya top page ah na to nsuo magazine ho magazine be pa no to nsuo ne ba no ana no mo to nti ba say akwanya dem no ana e koe you see by the dino a kan wa se dino e tema hall baako ana sing room baako we ti ase o kan ho ne ye dino ho adwuma enti bia ye ba
no ene be hu se ho ka dot nti yom pa chemba no ma hai isa akola na agent nti driver ni na odi ka ba akola no ye kokko du ji e ko ji no driver ni ne sofo ayo ma je so mba bua ye me ya sha akola no ye bo 86 million driver ni na akola no mu 46 million mina mi ya konta ni na 46 million idi ya dance ye di be du ye no ana me ya so mba ba bua ama ya sha akola no enti driver ni ba fi home pre no sofo ni ba home pre no Mirima FM 46 driver ni de ko police station de kan da na mdaji ana me ka to mo me bana ko Akoma o 3 months Akoma on tinani enti ni din ha kwala no ma chuma man so nture ya ba de on bia no ya baba ni aba be kan ya ba ya se ko se do kan no ba ya famati e ko FM 4 ho e da kwala no driver ni na ko mo ma ko chino ana me ko na na himani na hima ti fi ni ba ubanu wangu onu kwa ye mpatu ndi se odi ni ka ko bodani o ye na ye pa tan se bodani ni je kanu bodani no entido o ye na ye eboka enti deveni no on sheka no boy wo ho de am example na on sha kola no no ji tumu me yiri tama o mata ti bo ibio na de to tata boy no ai boy ni gani ye ya nwuri bi oto ni ka ko ehu ya na te se wa ton ka no ma oko ai sofo no so ga bo am ga ha para no so a me ga ko ka se on person for no fi san se wo ku ni body ni moja akoya na sole Get them it yo. ama sofo na nti obio be fin ne akola no ne ya ga ho sem kwan se ma fa ne ma fridge ma ana fridge no e break here we gini break here no makopa mu 3 million ye ko to fine no ana say mo de ba be tu to so a e so on to so ni bio na to so ni bio adan ya wakonya fufu a okokawo magaji ho mama fufu na okokawo magaji ho no pa ho ma chi no nine ne fa no ban mu no nsia no bi ne mam ne nkola ni nebi na me ba na kra ba bo che mo da ti po ko dia no ma me manage number frame say me nto aduane mla na ma to aduane dia ko tanko foni nyina ho o me ma dance magazine so ko ye na ai 4 places ana ofia na ko ba ko ka de na ba ya bi so bo nzi asan say ofia ko ha no ko ka ne ho nsem ho o san tu firi wa san so ko okoya no ko fam prina adna ba mi fie kabere na mtimi mani kafufuo nti one me ko to ka so ko nya djuma dia na mama na ke djuma tem mu fufuo no nti o ja no ko tan ma no be ten mienu o de di ka ko fashion o sa ko se ka wani nya na mama mo preso ma o be na ho ni nyina no ka be ma no o de ne ba me tie mpre no de di kan no o ba na mutan se be ma ne pere o si wa ma me ho ba me ho anka wanya yi na o ba ya tia sorry akwa ko ja ne kwan man ka se ni kwa tia da na obere ya tansu ni be ma o de drink ni pan wa ka be abe me ma no ofio me ba be ma no onya azentro nti akonye yo munja mbo wa kwala no awe tv na ba kan so no e de pass wa ba ho o je ni ja kwala no ho e ko wi me baba no so agina o kana se mo school me ba de ni no me na da so school mo ama madam ko ni di madam sie o wi ani go school wan kai madam ko wan ka bi fian tro mo ama madam ko no frame say obani ni ma me yehu no school ma ba ti akara ni hu nti bo madam say do ko ti me di ono addressing kwala ni no mo ko na me pa agino kene ba ya won ko no mba na me pa oba ya no mba na di ade ko oba ya me ko adwuma na akwala tin ba se so ndi ko jama ga bi mo adanfo ho ape ba ni bi wo ya kwa tia na ba na oba da ho ma chi o he ma me ko e hu se ka sa me ko an sa me so no hu nya di ni chance accident ni tu no ana obe fa akwala no me ba ta na su ade ya tin ma na be fa akwala ko na me so ke nya ni ba no on fa no nko wow akoya ko se mu asino oba ni ma konta no de ni ba e se o de min se be na mtin be ni fu abusia fo ma ma dina mfa konta do jina konta se kan ma ma dina mfa abusia fo enti ka mi hia ne busu ni bi a oba be jina so okay yaw bi asie ni se ma nto ho hi do ba en se me do sa be to pa ompo na mtin na ma won gura de ma na won yu nyoma no ba ji agi apem dan kwa ya seta fo no ayi nyoma no asi do be tin nya ofie ho
or she has some trust in our town. Well, oh, yeah, no. And not to sign a man of ground. Quite from my yam and yakka and the baby do. Or to for that channel and for my name to win on my contact and say, now, Corona Waka only be. I will open your money in your money Nakono. And Timber Farmers man sending go west in conform your mumla. The quiet point, you know, Tabatimati. I don't see every time. And I'm surprised me who final. Obayano abeda Koran said, Akoran and co. The chance of calling now for 4 Zim Wakoran, Koran me. I am out in the course. Who found Koran more than one who sent me to Damiano. And Muslim Conan question. Oh, and the mama, Katam Lina, get fast with Jawali and so fast as fast as the Koyano. Not the name of you. When I say how did dine once and Dubai, and I'm going to say, Dino, a Timber Hall. Timber Hall is a mere identity at this Timber behind. And a boy in the Palma, so oil. And you say, oh, Mammy Yakuma, and for Camro. Now, over 7 seconds more than General Cato said, Dino, a Timber Hall, Grandpa behind. Minute according to Timber Hall. Not a Timber Hall in Adam. No woman, I found so 14 years on to do set, the money dying. And just such a more of a back with Mother Raccoon. No woman try to see the Gambano, the Dano Swan, not can be a woman piano, Mino come and what time. And our man saw the mother as and what I'm coming to become a yard or the Navajo. To call them a fashion and other can come the Martini, Mania departed or canoe. Okay, auntie, one can't say. One no Neja war, Yawuna Wujano. Enti no wo de edan no esum wo ho. Hello Gideon. Mama. Enti e wo ho television no tie no wo phone so. Aha me say one can chere maybe say enye wo na wugya na wade ono na egya wa wade enti wo de fie no esum wo ho. That's all no egya na wade o. Ida kwa mi nyano. Even your father from the car in Canada, look at them and say, we got to put in Yawarieta, since our lady Jamaica, and to admit for the top of Rana in Yan, until 7 would say, if you said, if you sent your plan, you send the worry. And to maintain, I don't know what the bad said to see any crop of a warren. And to the sooner, or when you didn't film on quite well view, or when you didn't film, into a papa worry. And I'm saying, okay, so I am a person so far for again in the account. Make sure say, you know, baby, what a non to number you. And I'm saying, make a price to say that they are hearing Jaffa. And our guardian can allow him upon you. Okay, Gideon, the enemy besane say, Wabo, where do I would do a baby? And you chat to a cranty or the bar and was say, we will say on Neja war. Enye wu Gideon na wugya no nti no efie no a woni ni si ye no wodi apata ho like wodi asum wo ho sa na ti ana say wo ka che ne say wo ba na nyini nti wo ma ne bia dem nti a year later na ka de aka ho asem mama no enua no no dia wo ka sa wodi fie ni sum wo ho because wo na eja wo the Omuhai Dana. But don't tell me. Gideon, me pato, my young come to training yes smooth. Opa, do TV no. Next year me wa phone so. Okay. Ahaya Akoma 87.9 FM Mavis. And the dinner kunu aba be na yetete ayo na faso na eno ne yenya Gideon ye ne ni di ho komunti atete ni nyina no ye bebisa no na ya rasa Mavis na atete Gideon anasa Gideon na atete Mavis. Hello. Yes, mama. Good. And she say wo se wo di fie na isum wo ho. We say aga ne de na ode ho asemba. Me ka try me say aga ne ye ma ho. Kami yari ninti ana mde chema ne mai ka chema ho de fa so and ti ka na sokura na chema ho no ka meji bia to so a anta enu ana no sukura ti ni plan because of our to come say me yari kwa me ka so me yo government hospital ti ya ni ya mo yari am ta dia kwa ni na atitu ni ya ko fisu ewo government ti ya ya pita so ho enti sa ni ma ni be ti na o san ja ye no ana me no be ta so ke ti de danu dan le ka ke ka dan wa tem de da ba ko pe
Yo sema wala me no ne nkola ni dem die. Ni bi nfa ko pa. Ya kola ni e ba ni e de ka. Gidi I want to watch them, but they make any limano me patron ne yam on you to me say na me say tie me question no e ho no san go back to e ho no or say wo se wo de dan no esum wo ho te say de be me jai ba wo sum no no wo no na ja wo nti wo di sum ho eye no kra na enye no kra eye no kra Anya no kre. Sa. Enti wo se ye later ombra na efi wo fa ne de ma no na ansa de. Mi hia no pa. Mi hia no komodie wo sa dan no ho. Edi enkomo. Enkomo no ni se. Dan no ye na e te ma ho de mi ti fa ma han bi o. We mo ba ko na aka ne de e ti se ba na kam no so. E di se mi ni o se ti ba po. Ne ya hu nya ye be ye no. Obema na edan no ne chefa ewom. Gideon, efie no wo kasa no ye beba ho because oba ne kura kasa wo ne wo ware ye no na wo nom nsa eche wo benum nsa ntie bebisa wo die no oba ne do fa mu a wo be ye nsariam ne nyina beba ho na bom die me bisa ne se efie no wo kasa no wo se wo ne oba ne bresi ye ne chefa wo de bema no. Mama, me na ya jine se. Ise na yesu no, ya wo mma me yansa. Dabi. Ita be me tiu, nka se ya wo mma, ya wo nkola. Ana nkola nso mu susa. Enti ya de bon nkola no wo bra. Oti se nkola no. Ana wo no anti wale na so ja me ko. Dabi, Gideon, ya wa ware ne ya waja pade, ya hwe sa ne ma me nu nso. Ya wa wade ne ya waja pade. Enti se mama mpam so. Enti se mama mpam so, me pam so, mi bi ka temba. Mate. Enti no o si open thing. Then also open. I say one wa ya japade enti no. Man ne chefa na enkura no so enkura ne mienu nu a e wone ho no kra so o mo kwae won sande o mo sikada. Mi kwa mi nyan kola no. Enti se kola ke mo mo so mu ho no. Oh. Enkura no o ma mi nhwe wo. Wa wari na kola no so me bi hu no mo ho. Kola no mo so mu ho no. Me ni sa so ba ga je. Enkura no wo so onhwe wo mu yie. Very good. Na mimi na mo. Ana ya yare na wa aselo. Yare na wa no. Yemi ya mi yakwa ni sai ye ka go mi ya wa. On ti pokra ni ye na gba ye jalo oko. Ni ya kora na obe ya mobo. Eni ni na ka hu bi mi se. Ana mi so no. Se na mi ko mo mi ko juma. Me juma say. Mi si Ada na wo sa wo adwuma sa na se akra no tibia ni ti no se. Na December no so enti ga me ka so omla yen tiase omra na mon sai ware ana omra na mon sai sha ko na ba na mama mpato isi na di na ba mi wunya opese anu na maka che won Gideon meba ye beba akwa na oyare ne so meba wo se woni wa ye japade se se awade no agu enkuda mienu abedi ne ho ana ba ko enso wo ho enti efie no man ne chefa okay ono ne gese efie no ne chefa man ne chefa na fe nkura no munyina mo hwa nkura ne kama mama edno ye ne de ne sai ma mi edi gese ba no no so mi nyawa wale mi nyawo fi mi na fi ho kuja mi wie so a wọ́n sẹ́ jà yàrá fún ọ̀sán àdìmọ́ mọ́ni ó wíyẹ yàwó sábẹ̀ fẹ́ jà pàdé. Gideon adena ọdị sị akra ni nti ntumi nkwa adwuma adena wo ma ọmaame mmefa no na wo ntumi nya kwan nkwa yɛ adwuma na mu nyina mo hwɛ nkwadaa no. wọ́n ti sọ wíyẹ mímá ni mi ọbaa ni hɔ. saa na mepa akyerɛ. nka mímá akwadaa jọ̀ọ́yàrá ni mi ọbaa ni hɔ. sani maame ti ase. wọ́n ma jẹ́ ntia. Woye bema wo tumi dabi menka say ye je nkura na firi ho tie ni ye mama je ntuma ese me mama wo mo etika oba ni ma me so mo na ejo mo oh na say wo yire wanye oba oye oba wo na wo nkura no ko nya kala no on mama me pa me so tie dabi tie wo wo se me ma me kasa se wo say bi be hu me mo bo nkala no no so ba mama nkala no why na be hu mo bo me see come to me abusu afo
Because she called me say, "Your band didn't have family to move on and my mother one Meti, I know dear Metias. Also, who can say, Oban Akrana or Yarida was swintino. Woo to me, quite Juman Pono Wabban to a Jumabo. And the mamma can say, we are Bema. And what's a quite Jumani identity Akudano, and by your hindrance, dear. And enough funny more, my minute to me, quite Juma. Hello, Gideon. Mama. Sir, as my meka, ye is Sabia son Sabia Yadon, can answer womb. You're more kind of Mr. Matthew. Yes, Robano call fast to call ya. And now, whoop, were you whoop us our year inside Marana Montanas and one. Now, Omudin Saneba, you know, when you were Busia for Aqua, Wamba Busia, Marco Casa, oh, you didn't hear my ordinance Sabreme, and to you, Guayania, Dintia. What is Sabreme so Yama? What to Sanamono? Mama, I don't see me. Meet you. I don't see me. Jinasoma make a crabby. I Akoma 87.9 FM. Mavis, Ewaha, or the Nikuno and a buyer. Wamaja Wadia, Bema so manager Padia Sanse. One Naja Bemano, T or the Japadia Nesumno, and Kodansu or Bemano Enfi, Wamhonkomo, and a Yedino on your TV. Ebetrai Wamuaba, Semaka Crabby, Echi. Gideon. Mama. They say, oh, do we hear on Simra? I am in China. And yeah, there be Menkasa what I know. They say, oh, do we hear? Upa what dear? We hear in Simra. Okay. Na anya anamo bay na watu edia found because Bema were done again. Na yere se water no odin samba ni yie mu a enka wako ba na busia for ho. Na wo dia kwato wo se o yire de wo sabrew. Woni ma kro what to sana mo. Ni papa ni o mami, ni papa ni oja akola nti chano. Ni o mami anwale. Obukuta mensi a manwale. Dabi fa woto chen. Question na me bisa no emfa wo bi mensi a wo manware ho. Mesi wo busia ho. Itato, bitwana mo papa no ho. Papa na tuma ka tia mi se. Ube ti di jaya pension, wunti ni se onum. Eti ta pa to be jawale a. Ni ya right man, wunti ni oni akembi obeta ho. Me pacho wo papa bo wa man. Jina so mame. Mavis wo papa bo wa man say ukuna frɛ no. Mpacho boa. Enya no kre. Wo papa bo wa man say Gideon na frɛ no. Enya no kre da. Enya no kre. Gideon. Enya no kre. Wo frɛ ya na wo kɔ. Yedi ka nan kan pese ni na pese ni ko tia na mo ko ho. Enti ni frɛ ana ka tempe wu yi na. Ni ko ko pese ni ni se ko no. Enti ya wa ya wi. Asembe ka ka fa no because wa kan ko siti na brabo. Ni ko ni 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 ya. Fakaf. Ni ya ni last man. Ani na ma mi pele ko la ko si. Da oba na no be ti na tia oba da de ti no. Ana ni ka tempe ni se oba na ba. Ni ma se ka tempe mo ko. Ana mu ti ni plan so mo se na agade bi ni ko wa jo mpe so mo ka wa de ni dum. Aso na bi e bi na ti ni ga da pra atenye ko 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 ware no. E so pa me to pa o ni je na mo na life mo no ko ni bi. Ana ayi fa nsa mo pele ko ko da ka se ti de ya ka ni je ya ni bia e ni yi. Da mi ni pele ko mi no ma da ko le se. Gideon. Ya ta bo mu ko. Hello. Ya wo ti se ni na bi. Okay. Gideon maybe so was send bisa no. Gideon. Well, Jina so to go straight. Me pacho. Why na ka kira wo say me se me kwawale so. Boa. Ti e pacho say. Kasa. Why na ka kira akoto na ka kira wo say me se me kwawale so fo. Gideon was say why na ka kira wo say wo kwawale so fo. Àwọn ta te mani ma tem to opako. Enya no kura dia wo ya me kura wale kwa nya makono oboa. Nso ni ni din free wo. Me say enya no kura. Me ka kire Ibra ne say dia wo waye minti mabusuafo say omma me nko ye wo asom bi because wa me wale ho no wo mama me mabusuafo na ehwe me dia me san kwa me mantadis. Ne ma ka say me kwa wale sofo dia sofo. Ni ma me ase no ka te me no. Ni ba te twa ni ato ha madam ni. Me say o ka se onware biemu ana se wonya sofo ko ware na maybe se na ka se ko wale no
Gideon anya no kure. Okay, Gideon me ba. Enti wa so no sin bi o mu yi ni bi free. Ah, se no dia eyasom enu nti no asori meme masori a me kwa ICBC. Se me hwe na sane ma nkoye ma me mitimi gya kwasere foforo. Enu dia ensi kwan. Sa tanti de opo bia na obepa poso. No kwasem na mo ma me misaw. Wo fiti wasam na se na wo se obayi bo adwaman. Ena Bible nso se adwaman mo ena etumi tete awade mu wo ka ne ma mienu. Me pachi wo na obeya bo adwaman no na wo pe wade e. We got to I was thinking mo. Mama so wade ya utumi wade. Enti uko hu se ba ma ni butu no so no na da. Ya bi o mama. Ewete uko hu se ba ma butu so no na. Ba ma ni ba na se mo tunu ame no onu se obi eyire. Ana me ka se obi kunu die obi kunu die. E se no ko nya se mo no. Nti ni fraw. E ko mo ka se bi ko ba no ni ko asale. Gideon. Two questions straight. Why no say one thing person who says how can what say? Hello Gideon. Afidie no make asa wo mu no the same afidie na ayere kasa wo mu. Wo yire bisa question tie na bi eyi na. Hono ntini. Bisa no. Bra ne be fi ono no. Oba same wa na so oba me ho. Oka che same wo pra ya kwa me hu da. Enti ene na mehu nti me pese me be hwe se de wu sitie. Na me ho no ba ya na so oba asame ho. Ade no so oba be bisa same se opede no nkoto me same so pa no ene drink. Same ko okoto pa no ne drink ne de ba ya. Me say onte mate mami ami bisa question ma no. Wo te pa. Gideon ye hia ubetumi aba. Ye wo Kumase. Kumase fine mama. Ye wo Kumase askwa. Okay. Nyame eya dom a Friday. Ita mo tayo. Next week da bench me dano because yankomo didie no enko smooth mame one we yire what so to me bisa questions bi na we yi ano enti da ben na betumi anya ho next week catch me next week da ben na betumi amba Gideon okay so no me say na ma to be kind. Would you say what's your mouth TNT now? They bar me, I send you TNT. Next week, the bay now be bar, I mean, no. And now what you're Sunday? Yamisha, you are the producer. Anybody come out, what's a mouth TNT bar? You be mouth TNT no aba. You be see una sem no crest. What's your CSA? Ma what you near come bomb, no munya bre. Ehwe nkoda no a ye baye ne se pepe me ba me fa kwa na na me pa cho betumi de naba mati me da se me pa cho ye bre ye behwe anim benada emo anopa be nondu nonkuno na nonkuru tu nondu na wa ha ye baba be tan je ni adu ho nya me nhira o enti ye behia ene na awotwe se na awotwe se me da se Aha Akoma 87.9 FM. Mavis. Me pese wo ha, wate ya na wote ha. Obo kwadu bebre. Wo so obo no kwadu bebre me de menti ase ne se. Wo Mavis be ma wo ye bibia de ma no kama. Na wo ware no, na ono monsa. Eyade na be ma ni betu nsa no. Oba ye be obeba. So what you say? Obeba into oba ye behwe eno so because eche madwen oba wo ye woniema ukrokro wukunu wo na akasa omo akonhoma but wo wutumi de usika bo akonhoma kra ne ho niema be ma nu moma beto nsanu mu a wo tete wo no one ton sanum I can't think far enti hia be ma ne pa wote ya na wote ha ye be hu ba bia no kra ni free ti Mavis ye be hia patru na wotwe Aha Akoma 87.9 FM. Yashafo any atiefo amu all over the world. Nyame ya tomu a ebenada Mavis ni kunu Gideon. Wonu mu asem no ye betena se. Eniema pi wom wose oba na boy dwaman. Oba no so se be ma tete no. Ebesida ne ehunu kure.
ye beto aso se de tie bia na ebo hye ne so se 3p garlic mixture de onua se dro wei se wugya ho na wo kokopɛ du foforo de ne wada edro ye de garlic ene wo aye edro be na che 3p garlic mixture enunti ena Eric Ahenkura won fani agro abreje no wonom Francis Waja was Maa Akos me 3p na so na fa bi breme ena meseme de beba Teresa Boateng wono na ne ba na half cast no ne ba na no mu ama ne wan ye fesa no o ane wonum 3p a won so ba be half cast ti say Teresa Boateng ba no enunti bomodia ne nonom 3p garlic mission bi kama ye package kwa bochire ebisi immune system pressure no soro women's no na emaye wayase wo sugar no soro waya kase do stroke asthma ana wafru na ye kapu wodwonso tentem mesodio nya ye 3p garlic mission 3p garlic mission no bi edra ye natural way and American farmer misty daniel ba kwalenak apidan ni angelos wo benya ebi wo ho frɛ 0248 928824 3p 0248 928824 3p garlic mixture no 0201 000021 eno so ubenya bi eno ti bomodi ana frɛ pharmacy ne chemical shop eba so bi emo ubenya 3p garlic mixture masaje atumedro rocket clinic limited yen ye de pakum capsules ene ye de abedwa so eye pakum mema num bi pakum bema wabo da bridjo bema waye mre wodi eye pakum jenike 442 waba akosuo kumanum wonye ehonka ewoye nsuo white age waboso jenike 442 waba afaji ade ven capsules wo wodwonso anu wayase ya oba obemo wodwonso wayase wodwonso tentem ne tichi wanajo wodi eye VENE ven capsules eye Rocket Clinic Limited for one monade pakum Janicure ven capsules awiai wode abedwa so metformin capsules de wo bia no bia bebo ama moja na de frisane ye ni pedua ni mo wo to ase dwedwedwe fa number mo kosi form ana woda na dwa wontimi na arthritis mo mo ye adwumade agudi form ma ne memma mo nsom nye adreni ne ye metformin na akokra ne abrewa no akodwo again Rocket Clinic Limited ye wo kuma se alaba Abu station Yanisco School House in addition mo freyen 0248 88 5040 Rocket 0248 88 5040 nema wonsa enkabe ma yankwai na mene mawura ba bia dempo wona funu mu enkwadi nkomo oba mamo hawiai mama woni asi ana ba chede bi boko de nyame adom boko nyame adom na ade afuru so re boko nsanya boko okay ani mate yetie wawiai chewe de boko mene be ma bia fe no kofitewia ana etinaye na meme wo fe yase ana ono so wo e father man ponti to ono we mesini ti mene etinaye na nche bia na menyeme sa ti menyeme na meka che no se sa na o se wate beginning na mene etina na menya anyeme de na o hwa me kama pa ba menyeme ni mo no mfi me kra ti be menyembe 6 months na me jobi fu me friend bia na okate ko no ti me jobi fu a me de friend na me sugu no so ofo no so am dey say na we ne ma me so no ton pan no say na dwuma asai zizi anwa na nhwe me madamfo bi kra na tada o ma me sika de tadua na damfo bi na toda o ma ni sika de tadua ne de nti ye ba behwem de nti a onyinsan ya wonwo ye no na be matawia ehwe no na ena wawo akoda ka ne ho no wose wanhwe no enti ye behwe ye twa ye homra na ye ba ye behuna de kuresi abrantie we na mesia no hey enne de besi fo na ye adwuma ye so me ni nya bie wose tutu fo na eden na ye tro ba adwuma wose tutu fo na eden na ye tro ba adwuma ma boko de wo sanse bibia boko de ma fele me sa no ma fele no ma ko be bia tete 87.9 nti oye sa na tutu fo na ye tro ba adwuma sa na gideon ayi suka kan nti ko fie mama no oye basasa ntade chenapa be ko adwuma mo mama no edi ma me de asema o se na wo fie de anu akuma be ya wa me se enya hwe ma me so fa che me wan ti eja me pa che wa me de bia me pa che ni ye san ye adwuma ni ye san ti me dru fie ene that day ni de ade se okopo me silver utimi bo mama silver mo ni nyina mo ai akoma ahyewe ni ba no akoba ahyewe na bo
Okobo show number. Ko ye adwuma ba. Mpatwani. Wo ye dan. Obode wom kon timi bi tisi abonten enye se wodina fa akun no okọ no oba ahyawani obasa wo ya ahyawo nti so be trobe adwuma so tie trobe afatao na amsi ai me de stable toilet kra meton na se be ya mame a me mfere meton wo ya ahyawo ye tutu ni ba ma esa de chia mentimi mpie Tima so ya machinti ebobe tu tro na ewe mo edi na me dim kama fa de shede. Sana na me ono so de ombrero. Afe wa yes wo tu afifio. Be 6 months on be fi. Obebe fi a ade se be 10 11 12 mo ho. Oban so obetutu puno no. No ewem. Oban nan obetutu gate no. Wa carpenter ni to tutu gate na ewem. Owem no balance and kwa na medawa no wapie ko onya pono no ade asasa by this time onya pono no wapie ko why say to aso be 2 weeks esa mintimi ndabiem no asore na metwe ko me nhihye ne why say 2 weeks Akoma bisa me say ma wo yesa o so no de ma me information bi aman so am bisa no question kra tre no nso otimi da sisan kra no no do am ko kitikiti na o mu kra de ne ko bi o say Sisi ampo de wanya 4 years but satam kra be 2 years no ye no afa no de ne ko nti me ya na me ka cha man for sa na me kru de ye me ma ne bi o hono me mpe kra me de me ba ni mpo de on fa ketikiti ni mpo e ma me o ka cha na me so no o pesa me mani be kana metene fie nti na o ye me sa nti se me ntini a me nsore nko e fi na na ni si ye no 3 bedrooms no me nsore nko Amsisa Akoma se me kwadi ene se o de mkono no busuafo nko me obaji ni fie busuafo nsem nti se o de me ko ni kwa se o tena no mo ye me sa de o de ye mi na ka chem se me nsore nko sese nti afa de ewi a chem o ne me eku a obodua nsu otwa so unam na so bi cho kwensi kwa se fatu aduane dia nsu otwa adada nku sa unam na se unnim na so odu obi 50% square nsu aso me sinku obobo esa na me pesa mete because I say na man misro pa me ma na wo me tomato dis mi abusuan for bia nim sa de ne ye nti misro ti a me pesa mete misro bi da ya se Kumasi okokutu nsuo ne ko wo ni na omo ekoto omo ne kire ye se ye mfa mpaboa nko nsuo ni ye mfa sebe hu yetutum so nko nsuo ni me ku ko tena no wo di nsuo ne mpo ase me onye mi bibi se wa ye dan Mitimi wuma chidi wona be ma to me hunu de atia be ma ne yesa mesisi ma adwuma menya ne hye me ku de gina no obetima ga se ma ne bande anim menya ne hye won ka me ne bone anga tama woni bi woni hye no na se nka me gya no kwa am kom baby ba me se wa wale me yeti menya ne hye Kumasi oti kwa kutu nsuo ni wa kasa etie nsuo no wo de ne nampa boti etie nsuo no ye fa mpaboa nkomu no wo de silver tuntum no utwane bo e de ekomi nsuo ni same still na one day bi epia no man ka chense me wan kumi ne se obebo medam am say hi eti ade a wo ti me nti ma wo ye sa ade na ni e me ka se yakopo ni sa asem na waka no wana beba wo so me menya wo bone nti adwe bi abadwene bia no ewa so ensu oda wo ye ba tu na me mbetina menya ne hwe me mfum na dida nti saa de na wadwena fa no ensu na nkasa wo me na ba wo so me ka saa de ni ebo enya afa kwa no ene kesi nsu ota no dem nyankopon me agrada ntisi miri mari so nyankopon mama yisi nyese de bia wa yesa de bia yesa nam se sade no enwa so eguso a wutie ewo Akoma FM no ewuhwe bi ewo Onua TV ena fe Rabe 1 TV yanto so na meni meraba no eni nkoma enti no se sei wo na fofo na etwaduane ma obi die to so tama na menyem ne die nam na mfo ne na etwaduane ma me die It's me be 6 months now. Na me job before the friends. I made them life and now kati me call peke. It's me job before the friend. Na me sugu ni so na me pana cho say.
na me no want to born me so me nyo born bia because my don so ase me nya o hwe na afi ade na won fi mi na eja ogaje mi so de wat obesani miska nti enwumre no ana me de mama na masende no sende me 1 million si so ana me koka me to ye no kacha me say waseni ska ma me ntimi nkoji okay ana me ko hwe mama fo na so wasane 1 million enwumre no nti oyi me ko yi 1 million am di bi ko hospital ko lab ne ade nti mi ya be 8 months mu hono ana madam fo na me ka se ya o ma miska no me so ta friend no no ni din komo no ka yi si aka na mawo nti so yi ne ni ma me sa ne dia ne emboa so sre na daroma onchire ni o me hem kakra na de bia duni dia ka na mawo ana madam fo no o ka sa na madam fo ni kasa boko no so yi wate na nyumre asasa ne 1 million sa madam fo no no ano no o sa ni miska biem okay nti awo kam na ma me de me koy na madam fo kolo na sa friend no ni di nkomo na osre ne sa na 70 cedi ana ma me je fo na ma me kofi na 70 cedi wa sa ni die enso hwe o misrewa wa ka ni pedi ne ko na 70 cedi wa sa ni de na beye mi so ada ma paka kaka ho wai ana eja o sa ne 5 million buy nti eni mu na de me ko mi se ko me de ko yen so anapa no ne ko mi CS se ko mi CS no ana e friend kan say im operation say am honum na endro ni ade no nti won say ni scan bi nkan no sa ne 4 million buy em esi ma me line so na ma mi ko yi de buy nti really be ye ko week no ana omo be ka so mbi ma me belo mbe yi me ba no so kwada machine mo wo agogo hospital ho no nti ye friend na ni di nkomo na ka say se ba be yi me ka no ba 9 million nti me na o se me ba ne de na me se ba ne de nya ndu ho no so no da ho anye de enyin 1 bi ho no nti ne de ne ba me ka atwe ana ni so o se ne 4 million by 9 million o se ne mu 4 million by so pe bia ka ho na ni se oni ska nti o se ne 4 million ba na egu ma me phone no so na ma say na say for me no asen be me ko fe bo en am de asoso enti me ko na ba be mi ba na me fe kan say ba no suka ba 3.5 enti di say ano o so me here sky ba be yimi akofie ana ka je me say obeti me nya akwa na 3.5 na ba sie by 5 million aka ne pa di o ka so obi ana oboa ana ma me oti wo ye na me fe ma me kan say na kofie aka chi mo si madam fu no ko pe bo sa 5 million ye de e me so no e be fi ame admo be twa ana madam fu no si wate onu so sua adwuma nti ne master enyi ni master so awo dedem to na ehwe honom nti enyi na omoton no hu scan ana ja okoyi mu okobo mu 5 million de buy okay so this can buy no me di short na yi me befi te befi ne ka che na afi ode ne ochina ode gen ka 5 million twa mu 1000 kola gen ye wo danfo ba chan nti madam fu no kwa da Africa na ode of friend na ase na bracket of friend na akate no ebo so balisi won peke nti me ora no ka che na me ka che no so me nya abotere te be fie no so edi 2 weeks se be try akra na be ma no sa no 1.2 buy be chop money no send mu 100 cedis back 50 cedis me and one no ma me skebe tina sia na mkwa sa na me ismi endomi me yesam ka ka wesi me obi a o sam ma so ni mu se na first na me ye na so be am na akra na be nya sika ya didi ti me kwa sa na me won ta de sam na me se ma akwa madam fu bi nchen hono ti me wonum sa na me hu no hu boy kofi no na me te baby he movie no na me te o TV ti me to sa me ni ko to me ne kofi ne gina hoi ti me hwe ne sa na me bi so le ben no na on medical hu me ana oyi ne no person ko okọ ti wona me fe na me ye se bra no twen na me se kofi afi no jo he me sa na me se ti wa hu me oze me hu na me se wa hu me ti nka me kofi am na obi a me nyem ye ma wo kora hu akra ne dampo o me fi me hwe akra ne da akra ne ko for 3 months o me hwe nda na wo hu mu ha se no ti wo ma me ka be he oba no pani no si ai na mba no so adash me chi no so na me se wada to na so me yin na me yin man na je akra ne sa to okon no se me ni ko fi na me se de me akọ bebi a wote na wotu afo na wa ma akọ bebi a sa akọ na bi bebi a no no kokọ da wo de nyim ye no wotu afri ho acha wotu afri ho nti me wa akọ bebi wote na sa me ko fa de man point ba akọ na wi afufum no sa de me ko na dwena na me ko da ho ma de echi ene so sa ne odai ba che de bi o sister bua kan no kure ba che ne de bua ya me hwe wonu ko da ne de ba cha ya ma de echi e so de ba fie na mba ne da me finfin mo rasa na de ba de ntimi ntam no ntontre baby akwa no nya mfie na aboso me sei ba cha fe na aka wanya 3 months 2 weeks o bua timoko aha na wo mpaso obeka wo timoko na ka no kra
What Timoko now one Timoko. Answer many means your many abre. What Timoko now one Timoko. Mamba chen record na wakawanya mshi. Ayo. Mtini malechamba no mama 1.3 na mbi bifa ka na me buy. Ti me buy ni be 2 weeks no. Na o sa frame se wa ba asafo na okugina na yin master bi kwa me na kwa akra. Ti me ja membra. Mi share na me se mu fi ade asan ti me de na mayede. Ma ba no so de membra ti before some be fifi aba na me so me fa ka na me share na hono. Mi wa so number na ya record hospital mama dan for cro na betria 1 million. Amana me so 50 cedis aso. Madam for oba na ba ma. Ayo oba. Okay, oba yanko na me ne doctor eni nkomo na yewia masanya ba beto me nkomo twetwe no eso. Doc me mo hawie. Yeah, na pom te sen. Okay. Madam say akola da fifi. Was say akola da fifi. Me no bi ana oda for mo prekoda paso. Wada for ma prekoda paso. Aja wajo. Akola da fifi dey dey say yedi. Yeah, yetimi bonitra. Yo, ba ko che wa chiefu. Na what grow fine. Say the dance here but a dosso. Ti esremu a ene eduro no eno a na eton ne ho. Ye nua manum na eton ne ho. Ye ka ne sa so enye se e maduro. Ye dwuma de bebre. Na se e mananu manya so mfa so di nti bibia omudi ho dance. Ene be kasa fa menstrual disorders ho se de da bia ye kan no if you say e ade e ha ma bibiri na wan hwe yi asa de no betimi atwa wawo okay nti na mre bia ye ba ne ya ma ye ni ayedin ne anu ayedin ne ye ka ho asem ye nua ma no so no mo ye no omunya so mfaso no ne nyame adum omu ana e di ho adanse ye ma ye se de da bia ye kan no ye si nyankopon wabo oba special paso so atiase ye matiase what the estrogen any progesterone am oba na oba ubegina so na watu nkusua na wodi anya menses esa estrogen ni progesterone any follicle stimulated hormone ankoyi a ema menses no enkoyi esa ema problem so de kan wan hwe yi a ebetwa wawo wan hwe menses yi a fibroid betumi abeto yem wan hwe menses yi a ubenya miscarriages wan hwe menses yi a yawa ubenya no ubenya transfer de ama obaba kwasem ya obaba no kwa de beye ya chen wodi wan hwe yi a menses di watenka ebeti yako nti yenu go from agedro no se de beye bibia be fine ma ko enfa number no ntudwa ne na yesi adanse ye ho 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ye ka kiro ba bia ne se yesrew menstrual disorders no goma ho do bibiri iti dia be bo so yi wo hwe na ode o mu a mesrew wi ya kope grofan ne fa so anu kwan obi wo ha ne menses ne ba aduane ade aduane ontimi ni bi Mako ntofin kwa no bedi saa ma ne ya wo nta anya akese wonu go fa magedro na bebo ma bibia ye kama obi wo ha aka na awotwe anane num ama ne menses na ba no ni wo bodawro obia bete ne nka yaw ye nu go fa magedro no bibia be fine Maa Akos amenoria de emfie dunum na menses mai na mai emfie du na menses mai emfie num na menses mai yare efri bosumi mi no koka bosumi mi nsa o menses in mai yare num grow from agedro no na enyi de asi kwan bia amra because estrogen progesterone no yade a esi kwan Maako obi menses no bosumi ne so a eneba o kire na etwa emu anansa na asamba enye papa num grow from agedro no na bibia emfro kama ya the friend oligomenorrhea okay so when so na so koba akopɛ wawie wonu grow from agedro no bibia be kama your painful menstruation dysmenorrhea wobɛkɔ no wo fefe ne ho na kokomo opo saa nipa nya de obetumi akɔ adwuma ifiri se eyi to tem Maako ayeda eyi to no grow from agedro no yare wan hwe ye the problem bebrɛ Maako obi so wo ha ne de eba entwa osume ne so a no starting menses ya bosumi ne ntwa itiemu sa bosumi no na menses ntwa wo ayi se ne ko hospital ko wone panie san aye and so enye esa follow month no ebesen aba yes no go from agedro no se de be bibia be fine okay yes menses nti wan hwe ya endometriosis obenya yare eya kra chen awo wa wo de ne ho ate nti wo ya menses na san na chi ekọ how bibri wan hwe ya be kwa koto tubes no tutu kosua na tob na asai
woni be ma da ne sperm no kotoma na asai ye no go for magyaduro se de be ya bibia be fine da bia ye ka se ye nua ma no ma mo use contraceptives e de bo ma wo ho ban no ye sere mo eye na emom wo be ya ko hospital na doctor nkyerɛ se we na ne omogya be fa enye sa wo be wie menses na mai yes wa hwe ya be wie e de emfa awo emba ye no go for magyaduro no se de be ya bibia be fine ye de number ni tudwa okay so wa dance no ba me atie Doctor number ni 0244 59 65 32 0244 59 32 yeti adanse no ne yato aso go fine na me di ho adanse me ba girl wellness na o severe pain bi aba menstrual pain enyasem katwa no fa de be posu na ho tesempa intime okono ya kan mpono mitie no radio so anam koto ba ko nam de man to kwa no wa no fama ma bi no do usman tehwe nam sinye koto pebito mo koto bi wanu bese bia ene bio problem so be ni nsini ti anchana minister banso eco school secondary school and friends so in period na tia fa so be mo jambe tu sa teachers ni na be fi to be fi am ka se no ko to go fan bi na me free go fan number no e mo si am thank you from manufat ye na ko na sa ko school no na ko hospitals na doctors na na nro so on to so sa on san ko to bi en to so ama ya enko ni o nyempiro bia na tia fa so na mo jana basa se ya ko an ko school be 3 weeks ni be 3 months ni on pass a complain no so me be ntifa go find there o mo ya there pa fine there was one there to so what's go find there o mo ya there pa na eto anduro mai no kwasem no eti bi sere wa go find magyaduro no go find ne ye ka ne sa so enye manko anduro mema duro obia no bi be sere wa mi anopa me ba doctor ma no me there na betra se wo kra den there ahwe best of kakra wo ya se soro abofo me nyusu mo kapo no me dey me ditua no a do bi abenu bia e ma ho ye fine no kwasem en kan for to nro no o magyaduro na boso kan si wa kire mo se o moto to bia ko pe go fine ti e ka kire se wo ye oba na o message hawa o go for magyaduro no bia be kama wo ho na won so wani su briwa e mo ja sem go for magyaduro no go fine wa ko be bo periperi no an go for magyaduro no onsa eno nan ayo titriti yes eno na de stroke eba go for magyaduro no bia e kama oto ase twetwe ho a no go for magyaduro no wa poso ye wo ya wonu go for magyaduro bia be kama edura na dwuna wontimi na yare hwe go for magyaduro no aduane si wona wontimi ni ya eno so ye yare ye nua ma no menstrual disorders na mu nua ma no edi ho adanse ye no mesrew nunum go for magyaduro na how bi e wom bia infib na wo honto empompo bobo mesrew mugya mu yare nunum go for magyaduro no se de be ya bibia be kama obi dware ya no de afin dwi ne ho Maa Akos yare a ha adwen pa ye nunum go for magyaduro se de be ya bibia be fine nyame adum okumase ha Asande region hadia pharmacy shop herbal shop chemical shop bia be bawuram bia no ubenya go fine magyaduro na to na mom se won kran ya esre ko kan shi drug lane Kings Walk herbal ubenya bi Tinatek ubenya bi na nabwache ubenya bi Halos pharmacy ubenya bi Angel herbal ubenya bi na repass ene bebre ubenya bi wo ato ukọ Ashama Ekus pharmacy ubenya go fine magyaduro mi ato ene ukọ Kasua dependable ubenya bi and a datus opposite wa and a Tribe of Judah also a Kasua old market ubenyabi temafo nyina ko community 2 Little George ubenyabi sana mo kwa Ashama so ubenyabi Ekus smart herbal oboase enyame adum ho Albert Sam pacho ho mo amofrem ho nyina Albert Sam edoni bi edru ho ti kwa ubenyabi sumufo nyina suhum mo ko NS chemist ato achimodanfo nyina ko oda kwan no nyabi achimodanfo tumasi heba obenyabi sana kufoduafo bi nyabi wo Gabson pharmacy insawam obenyabi wo nanabo achiwo nkokofo nyina ko Hillside nkoko Hillside anti Akoma obenya grofa ni bi ato sumafo nko Kapeba Mose and a green light obenya grofa ni bi ato takwafo nyina ko Owas obenya bi ato takrade AA Mensa obenya biato Cape Coast for Kobwachi ansa obenya Maa Akos do ni biato Tamale Alaji Solemana obenya bi
wafo nyina ko 1000 pharmacy na obroni pharmacy 1 2 dina ba bia obi a ofre be kire ba bia obenya adroni bi ato na weekend me ko pharmacy be mienu me kwa me hu se grow fine sisi na wunim de enro no be kwa na bebre sisi yo but ube unu grow fine pen no na aka baako na esi ho nti wo ko de si wa se de Maa Akos kam edu ensia no wato yesa abesa akodo na asa Maa Akos de ka kire oba bia ne se wa ngwa infense nyankopon wo de nkosu agya okwan na de aba asase so wa hwe ya o message nti awo bebo okay se de enua manum edi adanse se obi so wanom ne se wanyam obi se ne de ma ene wonum na atwa adanse de bebiri wo ho enti free ne e ko no so ye je course sie no ba no frɛ na ye biza me se twɛn e free ne kopem da se ne course no ani e fa okay 0244 59 65 32 0244 59 65 32 yes we oba na person we sem ti se Maa Akos Ubenum grow fine nyame ka obi a ho amen e be say share ampa doctor nyame ensha pa sabodi koko aye grow fine aba na ye nonomu a etumi ema ya pomode ho nsam ne sipisita ko na ekotobi edupa ene to ne ho yankwan na miniminu ya bai ento yankwa motwetwe no eso enti no ba ma no sai ko share no ma ne ma wo 1.7 Bacho me laugh ne kana me de no 1.5 inti me share no na me ka kire no before my dikan friend phone so aka kire no so ade so got me na me scan and command na me ko na ma me 1.5 okay am the command girl no me command girl no all ko no ma me 90 cedi say me phantom e be sin ne on sending me ska biem that one make na so 2 months apart okay Iti on sending me ska biem wo share be ma na wo ye de na wo ye de adwuma wo ko school na wo sua adwuma na wo ye den Bacho na me ko fi no na me to indomie na indomie na obi na me boa no na ye yi na me de hu no okay what did you say Bacho mo 20 years wo ne ko fit na fie saying Bacho me ne tina be ya na ye ko ya banza aka be 2 months so say 1 month na 1 year ba enti wo share kofi no edison ansa na wunyin sen wo fa nyin sen share kofi mfa se be 8 months na adi asem no kacho say opese wo ware opese wo no wo twempena opese wo ye wo den de na kacho kacho mso opese ware me na osa mi wan so sa kun mi maame anche osa kun mi maame ana kacho maame say opese wo de mi tu adwuma na mi sua adwuma na say anwa no so na oba me ho ade na maame say na e kwan da ho si say bibi sa na e wo na ni su no ti na oba e de na e kwan da ho o ma me se kwan da nti o ma me de wa ma awade the one cancer ka yen say bibi sa na o ti na oba ma bra bom ti na e kwan da ho nti wa do sua adwuma no Bacho de bi mu ha na menye mi nti no wala che me say obi wa yen so no kwa kotu adwuma mu no ana mba be ka den se menye also odu batu adwumam wo sua adwuma ne wi a na waware wo ena wo ama na amfa wanto adwumam ena wo bie wo ho de man se woni ye mi bisa wo enye bota ya wo de ba ye no no wo se ja indomie no no be ya odan dem betu adwumam okay enti ena wo se wo ne tena ye no so bosume se yansa na wonyin sen ba se be 8 months okay enti 8 months ni na no wantumi afo wansia adwuma na wo misa me se da kofie wo be fa me no di enti ma me te ase ne se wo se wo di me be sua adwuma na me wi a wa me bosume nwɔhwe bosume mienu miensa enai onfa wo nsua adwuma no wan kwahye no bibi so asem o me bisa ni sika no asem sika bai sika na edikwa akosua adwuma no nti ya na ka che me say obese obo ana homa no so say me kwa adwuma no nne kra na say ade chena me to aso a medidi me kon so am sika na beko si me nya abotre man na on pesika nya de nto no ma enti ko pesika gu ho a wo start adwuma wa de wo be ma wo akom so be wi adwuma chai say na wa ya na adwen senfi mom wi asepa enfie mienu ena obesua adwuma na ya awi a wo penfie mienu ni sika agu ho ena won so wo gi koli ena kan nam kan say
say won't me can say me ejuma so sua 3 years e do to me pay scanning nengu answer ba wonya dem ka ko mi do ka ko sua na me do koma se na me ko nya tensi do ka me metimi de akwa aba ti me sra de ejuma no hia me me so na me sim pade pam ne decoration so ka so de mi nya ba se sa na no ka chere me ti mo no na me ka yen se me nyem no sadam ka yen se me no ama emu aye bia e di be week na me friend na so na ma me mu aye ti what say what no and I feel no film be ma me mu no ma me nya 6 months no wo shia kofi no ana wo ye ndomi o ka so wo do be sua dwuma no wo gya ye ndomi ne ye ba che ndomi ne de me njan na me yare na me bae ti me ba fie ba fe yase ti me bae na onu to na oba hanum sei oba ba hwe me ti me wona me hoto me no na zisa na me ndomi no so o gya dwuma no kwa akla ti ono ko to aso tema wo shia kofi ne sister na njan ye ndomi na kwa akra me sa ko onu mu bi ba ndomi na ngasa na nya me angasa medwuma o so di ne se Helena Helena tema wo shia kofi no sister na nyan yi ndomi no ankwa trankran tema wo shia kofi no wa nyare nyan yi ndomi ne ye kakra nsa anko back wo shia kofi no be yare ma sister ne nyan yi ndomi ne ye wokuma se konkran bajai nti sese na wo do ho nyina akoto kofi so nibo sese o se ba ku no de na ye wo nko a enti onya 20 cedi mawa oyo uyo okay mebua wonya 10 cedi mawa uyo okay sese mokwa akoye mienu akora hye yefunu ni mu wagya yi ndomi ni ye ena sese wuti fie sister no konkran ti sese wonu wunyin se ni nyina da kofi so chai ena ohia wo no nso 8 months pepepe ena anyemoyi ama ho ban ena kofi beka cho so obi a wo so wode wo kwoto adwuma mu no wakofa nyinsan no me ba cho mo fre kofi mame kofi adum na phone no Helena kofi si 8 months no a wode beto na anim sa wonyim no wan twen ama no na woni ne da na nka njenze onhye condom me ba cho ayi akuya mama ji adwan na yento aso because the baby send bi oba smile Helena wo shia kofi kra na wunya 20 years mebwa bajai na wunya 20 years uko school kakra bajai ko school kakra ba me wi we JHS David ena wo ye window min kama kofi wanya ba ifie sai Joy na 30 plus 30 plus ena wo na wo somewhere that time na kofi be shia na wo sai na me ko yes 19 na wo ko 19 na me ko 19 na wo ko 19 years na de ko shia no bajai bajai boso men nwatwe wanyem sister na wo ko kofi fie wa han den ya na ode wo komu a ndo ko da na bajai bi na baby na ho no me ko hu ba akope it's na ono no na ba me ho no mo fe yase oba ho fe yase ne sen na oba me ho no wan kase wa han wo dan they be I family house into no na me na dan ba ko na meti ewo fe yase won enti na kofi no mo mba Salome wo dem ho bajai ono beda ewo mabusu efie wo dem ho bajai wonu ni fie ho de wo ko ho ba ko di enti no wan fa wan ko ho bie mu mi nyim na me ko hwe ni na wotu da bi betre say wo se wonu ne tena ya aboso me nwotwe ena wo fafuru nti wo de wo ko da wo no ne dem wo da korope ene ya nda honom ye ko enyime na na sa bae wan ko to so ba ne ma bi a ho nware David man ko to so ba ne ma bi a honom but me wuwe no na me sister say ono no number nti no ko check in WhatsApp ana hu say oni oba ni ni krum no so e kremoni chocho pictures I chese oba no e no wa da na net wo dem na ayi kofi ena obeda bachai 8 wo ma me ehu wo na ehu ubusue ni bi ehu se bema ebe fawo ewo wankasa wo dem efi ona nkasa na ma me nua ana me na ba ako ba ma me nkasa de wonti fie obi oti baby nko na wonti abusan fie obi me pache wo adan na wanka nche se bra kofie me dem ha de me ma wo meda ha ne me meda ye nko fie ni ye nko da ho ka bibi anchu man ka bibi anchu na oba nso a
ebi ono ma omba ewia oba nyumre na pa na okọ wasaba dawa na wasaba oba Salome be dawa ahemrache no no asori kofie yes ahemrache no asori kofie obeyusu wo akasa wo dem woso woni dan woso wona dem o dan pa ade na wonfa wonko when bisa sa ade na wonfa me nko kofie wo dem ho na me dem na ane mbeda ni bisa na o katem say on sesiem ana be won so ni light na dey light dey dey na mse buga yen say me smart me ni light torch na me wisu it is only light say ni hen na epe no na say on sesiem ni dem won nto me nya botere say me won kra no obeso otu no kwa da fofo no sesiem nti nyame ane so obo anu hu wia na o fa me ma akotena ho nti wo mu anu hu no so obefa wakosu adwuma no onu akora mu anu na wo dem wo de wasiesie ho misimi dem wo sa eti said yen build ne da ho na menema eda form e na ada so na menema nti wo so siesie wo dia nti woni ni nse na wo so anka je se kofie yi se wo siesie wo dem a mesumi dan ni yen siesie mu eti enkoda dem wo sa o siesie mu no ona ho me ka che na o se o nuko beti otu free honom na okotena ba fufu enti wo sai ko ba ko ka che wo ma me se ma me yi abratie na wo ba afia be ka che o se wo be hwe me de makwa adwuma no wo se ne dan kronsiesie mi nti ma me abusuandan ya media no na onim beda wo wo ka che wo ma me se na ya ode meboa Helena ma na ya ode meboa sister mi biso asemo na ya ode ba shai obedu wa makoka sa onu beda wo dem ona ya ode na okay mama na wonya nyeme no na wo hwe me pa cho hwe ben ka kire me Helena ma ka kire me na mi ntie ba cho no nya nyeme ne de no onya na me nyeme se every day bia o sani mi sika mama o send sign to wo mo sani mi 100 cedis 1.5 every day that could be o sani sa 1.5 na itimi di be week no asasa ni biem o sani 70 cedis for 4 days no asasa ni misika se na o hwe me enti no be ma ya wakoto no a wono wo twempena wo so ye di adwuma na me yendomi na ono ye di adwuma o Messi ni na wotwe wotumi ma 1.5 me pa chi wo susu sai na woto ya enim emu aye din wodi betwitwa ho Helena mente dia wo ka no na me ntususu enti 1.5 mama ai bia me bibia na me da akoto na ototo de en ebu ama mpabo ana satare na ka se from tewoda be metimi ma be ma na twempena na wotwe otumi ma 1.5 ena sen boa 70 cedis eno 70 cedis nya na wotwe wo se 4 days ena sen ebu salt mama 1 million 1 million so no ebu a ebe ka 2 days and after 3 days ama week na bese osasa ni mbi maka me pa cho muni aba wa ha me de ba vim Helena kakra wo sere be mama usika eturu bi kra na de se 1.5 na de be ma wo a na wotwe ni mponso na wo sign the foforo no asan be pi so ni wakoto mpaboa entade bag enua na eye ofe wo fe bia ntususu yanka brantie sin kodu besu adwuma no ka obetumi aka che se bra sika no na de mame no menya kakra de agu ho enti menya be 3 million enti fa kakra so nko be usasa de wo ye nyansani wo di sika no 1.5 ban wa no 1 million no are ni nyina de atoto mpaboa se mpaboa no na yi ne wan egu he ewan ewofe kotunton bi e fa sho ba no ayo dada nti se die na kofinya ma wo se sam be so shakra no odim ko tu adwuma m na okan on shakra no fa ko tu adwuma ma ho mate kofi Helena se sho ba no e fa no ko tu adwuma sa wote Helena sorry when you're serious in life let me tell you one thing Pastor mo trust mama guess no aba no guess no Auntie Helena 1.5 would you when you are 1 for be cry more 1.5 a week
wunya bi wase to the kese na no dia man no sign the for beka sa ware for kranya bi 5 cities a day kwa senka bebre pabo sense ka no bebre ni beje bia no de ko wo koto adwumam na se kura bebre man no o kan ko da no de wuni man no o charge apade ma me ti say ayi ababa yi obesi he be ma wo no tete wo be ma ni mo ma tonsa no mu ebina da be ma ne ba ne be hu ebe ye ngege wo ye tete wo no ni wo no tete wo ni mo onu mo ma tonsa no nsam abro nipa be chewo ya rafo ni eti fo am wa chichi ne be eya mu ntia sam ntia na mo jeje omu nsam na se na obo wontie ansa na mo jeje ontie why ezi Maa Akos kabi magen no kabi magen ntia se mu ria na mo jeje ekuya ada be ma ne be ba no eni e beti bobole bobo abaya no sori ya no ade na me ka kire no Mr. Bema wonu tete wo wa no mo nse wo Bema no maybe wu ya tete na o tonsa eti Bema ne bra oba ne tia na se Bema ne tia eno kure ni bepie ye bekunu Bema ne tibe chiachi ne hu ye wo dabi ensam ne bi wo ha ontie nso yiye enti amana ye nwona wonani so ene na so eti wono amra akwara ne ba ko yade o ka oba wo se wo na wo de oyade ne ko wo jade oyare na ta wo jade oyare ne mo mo den be ma ne ba be hu nukure eti bibi wo ha obere san face camera ensam gugu ho anti we no ye twen wo mo ye nhye da nka kese enti ye de to ho omo mienu ba ena ensam ye be hunum se afie no ye de be sum ba ma na ye de be sum ba ma no na chese oba no so apene ba bia ye de atena ebefa nti ahodo de Marco ye train na ye ra hu ye pa nanso ye be ya de ye ra hu ye be ya adwuma ye ra hu ma me mo akwa ba ne ehu de oye na na kwa ye na yire akwa ba evangelist akwa ba ya ena na fe wonu ni a mama na kwa ba onu ye Pastor Julius ena kwa kan ye no yara ho na so yentumi ma kwenye nampan David said ye tie bia wose ye be adwuma then I say na make a say hey so for my Pastor Julius na yure awo fe akoda fe say bom and I no pay Pastor Julius frame o se ma ko na me see was meant to be more minimum so for ya o ko preach wo baby ya man program it mean to me and come if you program when na no see ya was a newborn no afri I said me sit here Jesus ni Ishmael yam share no because man tese akoda no ya man ti bibia de metin na no pen say Marco newborn no afri mu in fact oye bema no ba na de to me so mama to me so mama to me because situation of woman yeah so mama shedding me so we bosom ya David bosom ma na say 2 weeks as a 3 weeks mo ya girl very beautiful girl ha nyame afanade oni no ni de oye you penoye yama shedding we so for de nkade betu obi fo no eno afa cheche we so fu bi e kan sa che na o se David me de asempa na esi first in dem na o bible o so fu jaka job de o bible me de asempa na ato me na o beka se nti so fu shedding erade na nkasa nhewde nti mo ngada pieces no na ni chire mu so fu ma me san favim yes ye be sa baby I tell you we dey be ntafo because jiba kwa odi mieru na sha nan nti so fu ma me shedding erade nkamo Marco afe ye wuram na aware koduru sei ya na ekoduru se ba ku gidie san eno no eya na akoye nsem bebre na akoda ni duaboro nsekantwe wo kɔhe wo fa he wo sere he na se eye se ya na nka ba ku tu ne nan a
na ope baabi se nke emu nju a na nke emu oju a na nke asetena foforo oba se mu betumi anamato aso mu ntumi anamapam baabi ayede atena na se gidie ne kosase dia hey na no de ayehu enti ya twen wo mu mienu ya de so ho a na yehunu omo tese nsemi mu a kire ye minim se Gideon won nsem bebre obai de ote ha nti wa kirem asi enti ya betwe Gideon wa hye ye next week oban wo se na asem no kwa half kwa wan kan you eh awo kan so wan kan ye nsem wom ti Gideon mra enti wa hye ye bone de me de ade a mempe aye se wo be hye bo na woni suwo na je say wudi for yes ade ne makoma enhia no no ene wo hye ye bo a na wadi so saa because say the man ko ka che no say omma woda wo hye ne da wo se mesira be me na hye me da ene wo mu hye woda enti mesira no se de tie bia no e bo hye na wo hye no woni so pepe ema yai na enu anu no yamfa asem no entu yiye ema na Mako your second story idea yi na ya semba kura ni se eya minim se nkona no omo adwene no na adane ye se wo mo pentem na afuru mema no se mema ne so pentem na afuru wo mo se eya na omo ankasa no omo so ani gia ware ho ana omo ni gemma ho a ya omo bo omo abra bo saa no nyamia ye wadom obi de wo bakuma se usua indom ye sisi kawo emema nkoa se omo ya si na ye wo mu do se bre na wo mu mpo want to work se bre na wo mu mpo se dia na wo mu mpo minim ade a so minim se mema no ade ensem na omo ka kire wo mu a omo kuma mutumi ye omo de na wo mu chai de omo ye bia hwe bema wo hu wo ene ma men kire gas ne nioma bema wo hu wo na wono anfu anko mfie na wo didi mika una na ntobom ana ye dia ma ofom no kranyo na atoyo dabra una na de na eda ho no na eho na da bia osori a wo beda na wo twa ma 1.5 a mesrawo odi ko hotel kra one day ye say se hotel no de wo kwa one day ye say enti wo de check se hotel no de ko na one day ye say na wo ma 1.5 a week a onsisi wo sisi nka hotel ka no ena odi ama wo no enti se ede 1 million yes se 60 cedis kwa wo na mamenti so mra 60 cedis kwa na ye hotel ede a na wo ma 1.5 on sisi wo be fa wo dem wo mpaso wo wia wo be nunu nsuo wo ho aduane kwa wo ba mfa bi mma enti that day no wo boka na wo twe no wo boka wanya wo hwe enti mesramo emama no meso wo mo anu te se ewo esi chire aba enchime ade a yedugu ade mu a eden ko an omo ba beka na omo ba mo wefi omo se ye ba ye mo lie ye be chamo nturo ye ba ye mo lie papa bi su na kan wo se na ye ba no me ba na me beka to se me di we ba ma wa obe da apene enti me ba na se me be chamo nturo na me bi wuram a awie ye no ani asam enti mo mo adwene no mo na omo ba no se adwuma ye do be sua ewo se adwuma na wa he wansua wa ma wo ba owie ye wo se akonikuro mo akoware ede ne ba ne yira ba o ka che se enti onya wo dai afi na se wo ba pede se onfa nko sua adwuma na wo wuti ye adwuma kra ye du tuma ba hunu adwuma akora ka hu ye de adwuma na ye de ma wo a wo ba hunu aka wo ye wa adwene se wo be sua adwuma ka wo ma me ne wo nana mo ba buwa wo omo ba buwa mo wo sua adwuma no by say no ba na bo kro to be ma wo ni 3 times a day wo hu no 3 times a day o dabi ye wo di me ni di ba ko onu di ba ko ko she be ma ne ho no one day wo ma wo di ba ko enso ba fa wo ba 5 ansa na ade ache enso ba mo wo di ba ko mo ni na wo kokko asa no pa no kokko asa wo ni di awiano na se kokko asa wo se wo ma ne nya kakra ne anu enumra aduane nyina mo na enumra mo anoa wo ni di na ade ache wo be ma wo ye nwane mfiri no ho munyane gas ni munyane se ma ha mu so na ye moda mo besu se ya ne mo pam ho na munya no eti mesra na kofi a wo hyebon
kofi a wo hyebo wo de hyema no boa na wo bepem okay emema bi ye fu ye be hye nkola no boa ne dada wo mo because wo hu se wo mo adwene no emu ha ampa so nkola ne bi wo ha o mo adwene ni mu ha ge ye obetena ha yi wotie ne nsema to mu se adwene no emu ha woni se dia brabo ne tinu ne kontie ana o mo fa advantage mema o mo adwene mu oduro ni afa nyansa nyina egu o mo adwene mu o mo na ye nkola ne sa ye sere mo kofi braba ye wasede watopa yi obi anka ho watopa we obi anka ho won ko na woto watopa no nti ye sere ai atopa festival nti ye sere bra beye de sese wo ye na baba awayi sese wo ma na sua nyansa won se wote ya wo so obi antete mekono because they say no wo se mekono wamfa akakaduro ne hwenti anhyem na wanto ne boss anka antomu a na ru ba ho asase we so enti yesere kofi bra beye de sese wo ye na wo dwane nyame a wo hye na se Zahara Mr. Ne G capsules no na make for dia ma we na wie hyene so ema me se wo de Mr. no na benum G capsules no be ma wo ba da brijo no num bi na mu san ya de na hawo syphilis gonorrhea ba o de po na eku wo ensa se kuro egu ba mu ebi gu ba ma ho amane ma yese si one time wo hunu so wo de ne se obefa Zahara Mr. na wo de anum G capsules no na na mu san ya de ni na propra ebe fro service immune system no pa nebom be ma wa yemre wo pem e ma ne muso na age agu e mo yemre se cambusos wo de ye Zahara man capsules no no bi na hidi aba mesha ne de malaria fever typhoid diabetes e some balance of blood pressure ne perfectly enu nti no nom na Zahara nrei yakra ya package de akwa brochi mamu de ama won ma de ho dance ye wo te Ghana e ma no nkonyawo meso bomodi na fred doctor de afo apom de ho semu wo ye drone bi en package bi mre wana 0246 348334 0246 348334 na 0248 569335 evangelist mame we yeda nyankopon ase de asibia de aseda merade ya na memfa kwanya so nchia safo jamfi kotoko player abobol atwamko okay uni ha nanso still oda so hwew nikwasem ai o ha nyina no ano wo hwe nti papa ya mi hira mame mamintu gas ifo gas ye chese ye tu mufo ye wuni ya ye kampo se jimi na afra damo se die yo ta wonu obi ye adwuma obi abese opeso odu betu adwuma mu wa shaade ne maso dia na common sense in kancho ba men san konko ye madwuma mpo na men twa so ncheme mpra wa jai indomie no yo uwie ya kofi so adu kobo ya papa kofi a ofri ni sie bada ofie dia na ohwehwe no wanyanwie enti wadwuma ni sika ni nyina na no de ba no enu ana no de ba no 1.5 700 1 million and now what if you quite tell what you say don't was saying yes scan I'm going to sister girl Alina said this our for say don't was say and a week in kwonyo obi amana man 1 million a week no dey at all now they are branch have found 1 million a week am dey akatampa we na dey fa nam dey aton Jimmy Alina no be try be ya kwala no let's have fam ko to sabe na ko so adwuma nso to ja na eso nsu tama o se nsu adwuma wa nsu ya sabe na ko so adwuma sabe we akodaka ho afa obi se tensi dis kwa obi be ma wa 1 million 7 million no 1.5 na nso di se se wo ko adwuma ji tensi dis na be so ta kwa wa de be ma wo enti ya basra ma no a wo ye wadwuma no obi abeda down usi mejai na mi di na chi na wadi yo sa woni wono wa ene obehwe wo enya no kure wonya yi wonantam sade ni wiese kukuro na kankase ene wano no sade ni nkwan ni abonsa yese tawe wayi sade ni nyira wie ene waje baako eti nya wadwere se obefa do akoto adwuma akola ne di abamra kofi ba bia wo hye bia so wo yiro so no yiri na etio ena wa sheda so obedu mu fon sere bia ye frawo ye nsankaw bari ama wona wo yira te ase se wo ba e wo fe yi ase se wo be hwa kola na da obewuo ya dia kola baba o
ne ɛhɛ na nim ne wo se a wafe da wa wuwo ɛne akwala ne hwene a na Kofi a yɛwo a wɔbusuafo ntimi ka so wɔ mu nye enti wonim sɛ Kofi fa kyerɛ mo ana bra na ne yɛmɛtena se ne yɛnkyerɛ wo kwan no na menim mama bi adwen sɛ wowu a gye sɛ obi na kyerɛ wo sɛ hwɛ wo ba yɛmpa wo kyɛw sɛ hwɛ wo ba sa no wahwɛ no adi asɛm nie ɛna ɔman no so akɔyɛ ɔman a kyɛ sɛ mmerɛ biara ni hɔ a ɛkyekyere saafoɔ no manama ɛnyɛ Kofi deɛ nko mese minim bɛ doctor paa wawo bɛsi nnɛ wɔse kaprɛ ba wɔmfie akɔlaa no ɛso wɔte hɔ aban nya no hwee akɔla yi sɔfaa na wɔsɔfa ne papa nso wɔ sika yɛ wɔbɛtumi afa no ka no ma no wɔhwɛ no wɔse wɔnhwɛ no so ɛne ti yɛbɛsrɛ Ghana mmarima a mowo agye sɛ yɛpa mo kyɛw ansa na moahwɛ mo mma Nyankopɔn bɛbusa mo Onyankopɔn bɛbusa wo because akɔla no baabi a wɔteɛ no wansra wo sɛ fa ne bra momianu mu gyi mi ɛna moahunu nyansa na mode akɔfa akɔla wɔpɛ dampapa bi mu awura wɔanya wɔpɛ mpawapa bi de adena to so wɔanya Kofi wo mpa so ɛna mpa no koraa sɛ nya wo dea wɔhoro obi mpa so ɛna Onyankopɔn nyansafoɔ de akɔda yɛ akyɛw na sɛ hwɛ no na akɔla yi ndi yɛ atasfa sase so a wɔyɛ woadwene sɛ wonhwɛ no mama akɔla la bɔ asesa Kofi Nyankopɔn abusa wo so yɛ kraboni wode ɔmo ma butu fam na ade ɔto hwɛ so a Nyame nkyɛ wabaa wote wonim sɛ abra bɛhwɛ wo ba na asomdwie mmra adwuma sua no deɛ ɛnyɛ by force ɛyɛ mpratwe na ɔkɔɔyɛ enti ɛyɛ kabɔ either you win or you lose sister na ɔba first no yɛbɛsrɛ no ɔnkeka ne nsɛm yi because ɛbena da mako menim sɛ table no bɛdane table no bɛdane pɛɛ ɛbɛdane ɛnɛ na ayɛ sɛ kɔtɔkɔfoɔ na di ka ba park no susu support ɛsi sɛ wɔdi ka ba park so na ɔbɛhyɛ go but da opponent no bɛpiem hɔ na abɛhu sɛ bɔɔl no ɛbɛyɛ draw anaasɛ opponent no bɛhyɛ wo nti yɛtwa ɛbena da nyame yɛ adom a nsuo tɔte a ne yɛbɛhunu baabi a susua de bɔde wɔ no bɛfa an first story ni de se be ma so ɔbɛba etu de ma mfa ntwentwe na de we o si je so kwa ka se mehwɛ mu de bia me kasa do na me ni age na ho no no wahu se be ma no nsɛm wo ho mama nyame ya adoma de na de be twɛn no ma second story no mama o se me de bia me ka ho so say ma be place value on ourselves say ya na say ya anya ya dream say ya be hu say eni kwan say e depend wo mema so be brade bia say ya number mama so obusa na be to ba e na be to we ayeda igudem e na obusa say bag no be to an o say ayeda de fa ko dina kwa ho ye be to na de help ba me de me ya ne say o say na nkra no be wo no ma ye say yo me so na hena ma be mama ye na fi say wonso ukra utwe wonye ready so obewo ɔno deɛ fɛ na wadeɛ we wɔ ne bɛma kɔtena fie sɛ ɔkɔware a wei ɛdeɛ paa na deɛ na ɔkɔyɛ ofie hɔ awadeɛ ho nyansa bɛn deɛ paa awadeɛ ho nimdeɛ bɛn mama emema na bi so ha dwene sadeɛfoɔ mama woni bɛma na ɔwɔ yere ɛnɛ kwa ɔkɔ agye sɛ ma ɔgye sɛ ɔpɛ ntoma ma na ɔkɔtwa mmiɛnsa de kyekyere ne ba oni ntoma ɔde kyekyere akwaraa no bɛhɛ mama ni bi pade afua to the say na owo yiro mama na owo yiro owo yiro mama akra ne ya akra bo ne fine o ye adwuma wa betina kuma se me be bo bra ko hwe me maame na wa ba na be ma ba da wa o se me gya indomie ye 1.5 inti 70 cedis inti no we gya wo ma be ma ni hu se unye serious wa brabo enti se ya nam de be o no de aye o sa na me mama me blame ne maame ne kakra fi se ohia ya abo aboni o Jinti na wasa be ma ba wo ya ba wo se ma 20 years na mama 18 se sa na dia ba de ne fa no ade no wa ma to adwuma ma se mama na meka ene na nka wasa wo hwama ne de ne to adwuma ansa na ene so be no ho de mama be no ho de enti mama na wo bo no o case wo ho aba ene so mbi na munya be ma de na se de eja de wa se de so de akra ba wi ase wo hwe no wo ahwe na nu nti na mokọ ba bia enye mama adwuma nkoso nkonkro na mo de o maba no mo tete wo nti ono so osu nge bia o nyamete enti krache ba bia o she bia wo yira ma yire ni wo se wo side check no na wo wo ba be hwe wo ba na hwe oba ni wi awakwa akoware wa ware meda se papa what na na yire enka yenko
na mene minua bɛmɛ eni nkɔmɔ bɛmɛ na mamu ahɛwia yi mejo so mame nyame adom ompa wonti e hopa nyame ase fami tuwe yo mame me da wase memo bibia ene awia yi de ba Akoma FM so ene TV enti mesre se dan nyina ye ba kasafidie so ene mo beche apomudi ho enkomo anansa ebebo apomudi ho enkomo enti mesre ba bia owo bia no eye enidaso ho heba clinic akofa bai Dr. Ede Usu awato ne nkrobata apeti omanga na ha mu nyina enti ba bia owo bia no so owo eniyade dabia me kase ama me ne wanse eye eniyade obi benya wa ene yade sabe owo sika bebre ne se wakadem a sabe mpredua samfa so bia ni so enti mesle se so wo yade bi se glaucoma nti woni no chese wakafie glaucoma nti oni no wakoyi no operation okọ krompo yesi glaucoma ko eni aduro wabomu obu chese woni hwia wo ye biom dia mami papa wutie bikwa kuma tu yam na babi ba ko pa ibetimi aboa ama wo sa wo glaucoma no atimi afri wo so na woti ma adi adanse Ghana ha enam santi ye dwuma pa ye dinti no omfa ye nsifom enu ti message say ye no so ye enu a obenom enu kasa be fa optic nerves ni mu ebeje ntini madwuma wire system ni mu adun be bawuram na ebeje ntini madwuma ayi sa glaucoma no ebo ene ntentane ade be wo ani so bia no e crafts na ompe na apede message say mo hwe kasampo no ye number me ni nya eguase monfa na monfa ye mpani forces ya na ofa Dr. Ede Usu a wo de enda so ho e ba kren kan no obefa na wonu atwetwe nkomo woni na eye tennis so na woni na eye bona wo so wo hwa ade awuhu kese wokoyi na oni operation no ye wie no sabe woni ehunu ade e tennis so still da so si so one day enu aguoli so ko twi ko bremanto still woni no de tie na tie dia be kanfo enda so ho tie enda so ho clinic ahomo bia woni da so wasa wonu no bebre still woni no ohwe ma me ka cho aka chefo nyina prince se obi a opa chinyije wonu enu abre a wodi enu agure ni so abre a wose na ni enkode me sa udimafo eni enidaso ho eba clinic message se tu anamona bra sa bia ye we na wo ba nyakopo ba fa ye so ama wani no tie dia me dam so ko manga na nyina ne se ye na wo ba ho a ye mo wadu a wodi gu wani so ero na mafo dwene ho mo tie ase ye secret no se do ko no pala ema uti ye o ya na timi to no se nyansa kwana so na sa befo kwana so ene yeso ya fa so enti message se tu anamona bra for your telephone number no ne enkomo no eketwe no ya ye de na wotu gidi anamo atimi aba ndaso ho heba clinic ne so atimi abo telephone number edidi djuma o waso woni eye 0540 86 42 32 0540 86 42 32 yemfa wesunka ho 0559 90 12 34 yes 0559 90 12 34 Mr. say telephone number ye didi djuma awaso ye won na mo hwe TV no mo hwe TV na se ye telephone number 2 ni nyina eguo mo fa na mo frɛ wo any problem wo yaka wutie ni wo papa bi o mama bi wadamfo bi obi a o peda sem bia no wo de for telephone number no ne phone number no ma no ne se nyakopo ye wa dom ne se for telephone number na de man pa kro no ne se otuntu gidie anamo ba asoye ho ne se ne ho tona o twedi ampo nyakopo so be hyiraw enti mesa say yesa na o twedi ampo nyakopo so de o hyiraw enti mesa say se any problem bia e ha obia no wo de only problem wo dimafo na say bia ya ye betumi abo ama woni yade no atumi afuro so ana say akokra a emma biom eye enidaso ho me si enidaso ho mo bia obi na ni daso asa no na ni daso eye enidaso ho heba clinic oba ye betumi abo mesa say for telephone number biom because me say obi pe number ne den obeso wo sifrikam ni hano o just wo hu de wonye wo tete wo hai enti mesa say udimafo eye enidaso ho heba clinic ye de number to dwa biom na wa fa na wa frɛ na ye de che kwa to dwa ama number betumi afa frɛ ni eye 0540 86 42 32
32 32 0540 0540 86 86 42 42 32 32 but of our suka money dempi 0559 0559 90 90 12 34 and number it did juma waso ho na mame yewie no yewie ani yade no enya no kwa ne yehwe enti ye move nko yade etu saka ani yade no ho on say aduma no obia one speciality enti your speciality pa ne yaka ho asem no na apart from that no so twede mpo nyagopo asam menimdie a nimdie eboro so enti nam sente keka chesa oba asoye ho na se ye sancho kra mo akwa na na se ye bompa yigusu a nyagopo be ya aduma ya sabetimi apie enti mesel say oye bema na se o mema sam ofom utimi ntutuo kese we see na kontro na kwa me say mama me say this time around no I was so your bema ugia na so na answer be gina na so onya abibiduo because I know na ono mum na say yo ho aduma wi a eno no enti me say so be so ugia to pone ama obema na si netimi kwa ayani da so ho oba ye be ma wonuro a obedo nom e be yi ni paduani maduma ama o mema seven so betuma ye aduma kama na so oyere na say ukunu na say obi na say fie atimi ye anika kama e ba sana enkwana ofie nyina anije because anije e ofie ho oba akohoma na sesave edurajo okotitententan dia na kese mfaso bia ni so ma me e wo se wo ye adwuma na de wura oba no mo ba hu no fro ade che ofro se mi wura na se ade che na se wo mira kusu ofie dia na kese mfaso bia ni so etemese se wo sa akofo nyina mutu anamona mo mra enida so ho e ba clinic na ya so ye de edosu bebre ye wo kumase udu kumase kumase a ye wo patase udu patase wona brodama hona udu ani chiem akọ estate road na akọ kwada so no na tieni na shan so se yeda no e ya abrosa fita so okoro ba bi na se yeda no enya abrosa ye toso me na e fita meso sanwachi kuma se opuni mantemu so okodu na se nya abrosa ye toso me na e fita meso se enya anida so ho because dodo na diedi e darate manfo bi ho a enya ye nia entemeso so hyere so se oba anida so ho ba kan yeda no kuma se dan fita toso mienu oba nyakopo ba yi adom ama problem ade ba no aso betwa ho mesa se tu anamo na bra sanso okọ enkrapuni mantem so a ye wo tabora alaji wala ko junction ho na usi ya enso se ye ho a nyakopo ba fa ya so yesu etimi abo na ye hwa obi a sabe o fibroid da oyam enam santi awo ho yede untimi nya bibia sabe okuru ejaw enam awo ante emante oba ani nyina no ye beye hu aduma ama kama na ahye Kristo animonyam na e stroke na hawa na stroke ntima me papa okọ hospital say e ma stroke on say aitititi untimi ma on sane so kese untimi nya ho hwe enam senti ama sabe o ma san kura akofom at once and say stroke na amonya aniade we problem e ojefo e ndaso ho heba clinic oba ye betimi abo na me say ma mo television no ya telephone number 2 ni guase enu hia me papa because oba ebia na wunim ho obefre na yatumi adaletew na waba ne yakopon nam yeso na so so wotimi adiadase kama na she Kristo animonyam enti mester say e udimafo e dida so ho heba clinic enti mester say telephone number no omo mu tie radio no obo wotika mu osi enti me telephone number ni say tudwa biem na motimi adi ho adanse number obetuma fa afre nie e 0540 86 42 32 0540 86 42 32 amfa we sunka ho 0559 90 12 34 message say we fa number kama na say wo ba what to gide anamo atimi aba ye hwe be branch mi okọ half go so a half region yeokrada dwom wona ehwa na ye wo okọ oti region so a ye wo municipal assembly road ye be municipal assembly hwa na ye wo ana okọ techima so a ye wo Humedia road entemese edoso entemne ntintimi mboni nyina entemese so wo how bi from triso kopo nase kese yade bi etitu bia mese so obetu gide anamo abaya so ye ho na oba nyakopo ya yarsafo no ense na me kase kese oba de fa ensuo keke ne de mo ono nkompo na adanse beba kese egam ha panfo kukudam oba ye ho a kese on fa yensi form because ye ba ye nche enso dwuma ye di no
mangana ebo nipa de sani no ebo adwene ntiasie so enti se what nchira bread ya mr say udimafo eni da so he bakran ma me nchia manes for e won kran Dr. Simon me chiao ene Suzy ene Dr. Foka nyina ne Kumase omo amaka nyina me chiao bia enti message say obia so no emra na nyakopon fire so na wen say obia ejare kama me ensha papa eni da so he bakran na ye bowra ye no eno nti bomode na fa ya de na kwadan wonum hye ne so ma me say awia eye Josie fashion wono ena apam design mata de kama de ashame no nti wo ko wedding engagement party adoring baby a wo ko Friday wear office wear wo dinner wear me pacho ma Josie fashion empam woni amanyina ema kama wo abrochire baby a wo bia no Josie ebepam atade no na ye de abra wo kuma say ya bom so woni meet me the sports edition mu for Josie e was 0243 433-465. Number is your WhatsApp line. To between the star no alpha so amano 0243-433-465. Josie Bajo so afe she's a really one also. And ama me rig kama sha why me makeup see she's a Wokumasi Sports Stadium open rig open a con road ya no rig or the best the whoop short hair long hair the whoop biano or bayen kama at the amount she's a number ni friend was 0249 155 776 0249 155 776 or Kumasi Sports Stadium Oni Unity Oil edition mu Dr. Mafo Fertility Herbal Center Dr. Mafo say awo na wope awo awafo amunya we wose bomodi anyame amu obi aboni Dr. Mafo se bra obema wawo afa bagbawo entafo be wahinasa oh odi bomodi anabra nyi mu gidie Dr. Mafo sanso ena ebi awawo nanso akura no afenefa emfiemienu fiemiensa akura no onyanwe epo no abenante bibi nkoye Dr. Mafo se fa obane bra enkoja nkwan onyensuo ba bibi na atochema obeyi afri ho ama obano so etumi anante Dr. Mafo ewa tonso esreso ate bisa abase wo ben presby school no Dr. Mafo number ni mu amopa wo oba wo ba entumi anante for 0244 41 10 99 0244 41 10 99 and now 0277 74 16 18 0277 74 16 18 Dr. Mafo ebema wa anyawo na afe wasan anante aka ho na emom Ernest Eba Industry Ernest Ointment no bomodi anafa bisasa wate nipa kokko nipa tuntum chocolate color bomodi anafa Ernest Ointment sasa fasa wuchinwi mu ewo anu nyina ebeko bema wapampa mu pa eye Ernest Ointment enka ewo ho Ernest Ointment ekro nantem wa propro ensansa bema yu obodwo sense wo begu eye Ernest Ointment adansia ewo Ernest Ointment ho no edo so fiada ye de adansia ni bibeto so ama wonu dwuma Ernest Ointment edi febisasra wo akoda ketekete febi esra no awake natural capsules ebisi immune system oba ode probeko unfichi kromu bibia besisi so ye bema obebo adwuma wo mpa so ubenya nwode ye de bo adwuma wo abontende ediska bafie ni nyina eye awake natural capsules Ernest Ointment ne awake natural capsules enka okenshi drugland ubenya bi ho kinso ke ba repash the venture standard ba base pharmacy ni pharmacy rejoice ubenya bi kofodua for monko gaps delight drug right bi no pharmacy mubenya bi hillside so no enkoko ousko bi hillside and a BB pharmacy mubenya bi ho kaso for onko tribe of Judah na osei krom kumase Daniel ba Mr. Kwale na Kabme Chris K mubenya bi ewo ho osei krom Freyera NSJ awake natural capsules and Ernest Ointment 0245 079915 0245 079915 and answer 027 65 37701 027 65 37701 na Emma Wonsa Enkabe na enawia yi de wa wunim Alaska Star Enterprise de original wallpaper himfie ene ho enu ti sa wallpaper papa na ebeche ede amawa enko ba bia bra Alaska ye wa Mrs. Anoche Plaza ye ben Prudential Plaza ewo adum for Alaska Star Enterprise original wallpaper 055 411 4878 055 411 4878 055
4114878 a Leicester Star Enterprise near original wallpapers near Nebum and the Ubetu Prime Mr. Wada. Enipa bi wo woman mabie emu obi yi usika ni odo betu kwan fo antu bomodi anako fly away travel consult je fly away for number was Maa Akos say mu ye ni papa mo kase mu di ye betu kwan ya mu di ye tu ni number ni 0243 421 215 fly away 0243 421 215 and 0543 888 773 0543 888 773 Bomodia na fly away travel consult ye wo kuma se ahinsan bonsium ye wo ho enkran so ye wo nemum ye headquarters no e wo kuma se ahinsan bonsium fa na pese otu kwan kwa kata world cup ye de wo beko UK ye de wo beko winni nyina ye wo birth cert and os passport ebo no eda for frey na ye mfa wo entu kwan nemum enne Dr. Gbedema Herbal Center enie doctor say anyebia no wofu na ye kapusra dia dori ni padua ni mu de wo ye just stroke ebebrao de yade foforo bebrao unya Gbedema garlic bitters yade garlic prekasa lime and afe natural herbs aye afe so big man capsules bema wo ba da bridjo ubenom big man no ene Gbedema ko capsules no abomu ebema wusisi mu ayeden ebeyi yade afri ho ubema no so original so na aboni trinko wa ye mre wompem wo de ya big man capsules and Gbedema ko capsules so obi a we yam 13 pa koko wo so wo de no Gbedema ladies capsules ema no yentu musu ne yamfom sabrato ebemu akoso kumanu aye ketewa bi obesen so virgin yemu biemu na godesh powder na capsules no so de en yentehyewa ni nyina ebefri wo frɛ 0248 28 87 88 0248 28 87 88 and 0272 42 22 42 0272 42 2242 and can you work cash drug lane Tinata Herbal Center ubenye bi ato Ashaman Ekus Pharmacy Wedema Pharmacy ubenye bi and Carnation Kaswanso your tribe of Judah Bomodia nefre doctor na Emma onsa enka enre bi nemom enne ebia wo bi abodua woni be ma bi akwa kwadi mojafra yade bi ye huhum yade huhum awode obi na abodua obi age usika bosia odi ama no enso pakra ni jibi ye no anu e de bobosia anye no ane de tuanti wo usika no ntua no tuam tia fa me ko ba bi a wo pe fa no ko konfo ye bi o case close fa konfo ye bi e wo 0243 13 45 35 0243 13 45 35 na konfo ye bi beje so aguna saman kumase afejase ehwo a na konfo ye bi obutuo ukwo ho a wo behwe wo ha no nyina na fe wape anop mesibre de ama onembom mamenka cho se enawiai fido quick loans yakrogen obi a wo kwaje bosi abeka cha osema misikanto wansa me de bosi na ma no jai enye fido quick loan eno me nyakọ meso me ye hwehwemu hunu ye no me hunu se enye fido fo eno nti fido de ye ma obosi akroje eno nti ne yese dial star 711 star 999 hash star 711 star 999 hash ye be ma obosi free 200 Ghana cedis echo edikosi 2000 Ghana cedis download the fido app tie ye Fido app ewo Google Play Store enko download any app bia na nka nje me say wo mu ye fido nua fido mu ni nua wo mu gina kontonkore eye fido ti ukwa be wo download e bibia wo bia no fido fo eno beka ye bema wo bosia wo bra ye nka se tue sika san ya ma bosia na me wo sika nka mkwaje bosia Dawood Eba Hospital yen ye de Dawood 360 capsules no abadwa so Dawood 360 capsules si ya de ne awututu ebetutu ase Dawood ointment fetwetwe wapo no wapo so fasa wadobru bi na eno so fetwea na entu sisi yade na wututu ni na ase enfenfri wo Dawood nrei adansia eba eye befua na heba na pharmacy shop ubenya bi for Dr. Dawood e was 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 886437 na any Dr. Dawood any enkomo sesia na emomene edra omanfo edi nwa danse na enkoda ede so eno no ya frene ka fefe
was talala edra ensutonie kafefe capsules bema wabo dabrijo obema de echi ade esenyina no ehi ekaketewa bi wojo so no ayase hyehyew wo su fita wo bema ano woba enka wo ho wo fichi kromu enye woni atenka enunti eye no kon se woni wukrumpo ebeda wodie wadra enie eye kafefe capsules kafefe talala dani ba kwale na apidance smart ebo boss owusko bi e won kokko free ira ye mame Harriet e was 0207 183 819 0207 183 819 na Grace Gift back in the kede one more ayaresa e yadoma chede adema wonum enti enei yade bi ene ha wo prostate cancer prostate enlargement bema waye mre won pem awo ena mo pe oba wakoso kumenum no eniema ejem srepe amo awade ho ayede fibroid a stroke diabetes hypertension hepatitis A B C and D typhoid fever malaria ulcer and fan ko bia say Grace Gift back clinic and laboratory services yade suro yen say ye won fidie ne doctor fo akuku damwa wo mo enim yade bi entine so kuma say ohim school junction ohim ama from Barakasi road and crying e woni wa chimota petroleum bangalow fayan e was 0543 320030 Grace Gift 0543 320030 ye try ye one ya be mo ye de mi ampomenti ase so ye ba ye be kwa se wa start no mo san pa on no mo san ba no mo san de no mo san asha se no mo san e trade afed wo no mo san pa ti nyamo ye bia en fa pa so baba de we awuye de mi amenti ase se maye oboni bi krampa na se wo ka kire me na megya isa de na meye ne ye na sa mi nye biem nti sisi a de wuye de mi hu na wo pa kire ti one day bi awia mi fredwuma ba ya de sekan ene we nkuni a wo nkwa kokoba ti na me ba ketwa no de otosu mi no na wa pon school no wo mi ncha ko ekekem wo twe sekan no akra ketwa no nim nanim na me shede no mapo adwuma ba fie pepe pa makranso pon school aba be wura ho sekan no bi nie prono manu ngo ma mi se mi ya yi prono na chi ensu ya so sesiwe no twiwi ya so wode mo ho be nie prono nti danko pon so ade obe na boys bi ya adwuma ho ti me kekam na ba no so kekam sa no mo bae no mbe bra na dai na da no mbe Jessica no tunzo mbe Jessica mi dwane bi fa mi dwane ko because na baby ma dia science mi be na metete sister bi su ti fie friend mi dia anti mi friend bi san say mi ku ho na say we pie no so we pie we tuni bike we pie ko one of big dwale na me first time share them na me locate 87.9 mi ye dia mi wi na me di dia na mi say wasen aba oba so ma mie prono oba ye dede sa de oye na o sa be ye ya na wo se me kunkure na me nku obi a ofie ha na oye sa na o san koye ti da no manda 03224 98035 03224 98036 03224 98037 what do you baby afrefre mama Mira I'm going to you me up my things my but mama Akoma can say you ma some me ba na you feel mama you me ba na say let's say you me ba no what the because ukran e na o ti na ma no no mo nsa let's say you me ba na o ti ukuru e feel if you be free you me ba na say na what ti ukuru on the same thing one koko yes if you need baby ademano yes say na pie na o ti be ma dia e ma no ko e ma ni fi ono no da wale ono no da aware ko je wale ko aso ni e japade bia ni ya de ma no mama lagao me da se papa je channel so sa Yona pharmacy we phone segment ono ena so ya sene 0322498035 0322498036 within baby afrefree Bia ba ko sia papa bi fa kwata papa Bia ba ma so wa asante ma pon ko fia se no ta coach Bia ba ma me mo ma ba so ni dumedia mu die na pastor Julius so ya e fa konya se ne ma na yakopa
mini aba ya o se mini aba wo TV na ni ka se nyina ase adwe be ti se mini aba no kwebi oba bi a on be so be kam na etie na wo da onom na be metini metupro na the goramba na anaduma na sembe na yemi aba no ayi anuma be no tutu no dia be tie da anuma be ni na wo da de na be metini metupro ko be na wo twinye na yi na da so da be ma na chi abra wo bu sha po ti ka bibia iji ni se na oba nti ti be ma nti na oba ne ka bibia na bu sha po fi no eti be ma no so ye se me bi wo bia ro ma na bi no ko wo bia ni ehu enye se bia wo tam asem Mrs. Akosha yo benti, wo yo benti na je say yo enyo no ka ma dabi ka se figure na nyesa ni ye no. Etu ba no be no kro wo no me wo se no kro wo. Enye se bia wo ba to to ya pe na wo kro kro no. Se bi se bia kola wo ya le no je na bo be ma so. E be na be me etinye sisi akola yi. Na bi se so ye na be me ya ye na be me akọ aduma. So we ja na to akọ be ma so wana wo be se be ma na ntiti akola na asese. Eti se bia be ma no mra. And the last case is said, ye ni aba no wo ni be ma twin plan. Only 80% you. One who you are not about 45%. Well, very much to do is 1.5, 1 million 70. What me up finally? And now I won't have a mama Kusia. So many about what you have papa. It has many about. Name ensha papa of Aquata, Ayona Formati, what the piling capsules and an ointment, no abegaso, and your cocoa tashia, a tutu coquas deku, and a whoop pedra, ya powerful to coquasia, and no air piling capsules and an ointment for Yona. It was 059 721 6047 059 721 6047 059 721 6037. Me patch on not catch up and okay, young queen. No, boss, I know you're my better one. So, no, what did the man? What did I get for him? Because, uno about to make a new back. But look, I was going to tell the football present here. That's all you say, all them to get it before. The government would also have a country of Obama. But I want to to put what kind of Obama. I want to create a matter of you put for. Now, I don't know about that. None of them are one of my work. So I can in there. I feel about to be moving. Oh, come to it. None of them want to put it Marcos, I can't tell you what look up for Marlo. So, no one did that before. Tell them come to it. Yamiza papa menka bi mama no kra no ya baboro me na meka bi mama no ne na ayeka medi de Maa Akos program ne din de Akoma mu nsam nyame ya adomu a o kira ye wokura de besa ba bi mabusu apane sami a champion wajira mechi pe wo de Akoma sports to aso